Nina uyekwatio kana musiaisia na mwithukisia wa Mutongo TV na Mutongo FM watinda nesa umuthi wa chumwa matukuni 19 mwai wa katatu mwaka wa 2023 na yuni twoka vata kithio ikumbini ya siasa atwatiana na kuyetwekiwa yi ithionthe tukoka vano tukomane wisithia ni twendesya unenania muno maundu ala mekuo ni va ikumbini ya siasa na indi umuthi twitha twinenia kila gukitha kiende muthenyani wa uni ni maandamano manene ngwatanio ya Azimio 1 Kenya alama vanio twaisya uni kwambia mwendoni wa saa 12 cia kwacha ne kuyana na Mutongo wa ngwatanio isu Raila Odinga ola wasekana methi wa matambe cia saa 12 makomane KICC na indi yuma yambisia imwe kwa imwe maandamano mo muthenyani wa uni na indi ni maandamano makutha maende isio ni kivathokanio va Kenya indi alama nene me vaya musini wa Ilovi Raila ni watavya ate imake onethe wandu ivika Ilovi valawe twaisya maandamano ni yulo wa usukumia serikali ya President William Ruto hivi kina kuyanisha maundu mana kwivo kuthesya ngalama ya mikalile kuungamia seswela yende yulo wa kumanda makomishana euma nzameosa kwane vaka IBC kati wa maundu wangi takuvingwa sava kwa maundu ala asuni mutu kuthatwinene hapa no President William Ruto nake na munini wake na ndongo ingi Kenya kwanza ni wewe tende twila sithi twisiine na yulo wa maandamano asu President umundi ni wethi wa Tavia Odinga kana maundu asu maandamano mayesa otethia na asya kana wenu yumbanite kusia mali ya mwene ndi yanangwa ovomona mathayu ma NND ma ndi ino yitu ya Kenya nondu kuyana na President ya Asia Raila vai maandamano waisa kutwaisya mena muwo na US ngai kavinda kano ni maandamano meva makwithwa mema muwo ithio nthi twetete tusiaisye uni maundu no makwithwa mailie na itweva atongo yi nikenda wisithia ni twanenia maundu asu na angi maingi yulo lembe tayutu wakamba tumanyei uo twende tusakuwa nini ukite kivila kiki nene vaili hata aingi nene semune wioneni wa governor wa MAKUENI Mutula Junior ni na gone ngotha okay kethandu ne wa yulo wa utongo wa 2027 na indi tuimanyai ndongo ya ukamba Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka yanya yake ni yiva ni vai kumbini ya siasa yu nitwavingwa tolikevo tondo twasiane kana tuomeanisia vandu va masaa ele tuyumala tuyathei nonginya tukaumala na kindu twikite muvuko tuwita musakwa tunena ni kwisela ile itatu kenda imwe itano namba yo tumani mukuveva tendevi na ndeni wa mitandao tuambie na Facebook Mutongo TV Mutongo FM na page ya kwani ERASTUS kithuku NZOMO wavika Mutongo TV tu live ndeni wa Facebook share tumeando ingi wesetha ni masia isiona mo ni masangia na kwisela YouTube Mutongo TV Stock FM official subscribe oitwe 50k subscribers kwa twende na kuyana imwe ndeni wa YouTube itu ya Mutongo TV Stock FM official na indi wetumia alame kwa link alame ndisianza alame vasana TV kana radio nikenda maundu methiwe ni mailite nikilungu kila kitha imwe kwa imwe TV ni na radio ni Mutongo TV na Mutongo FM kwa uwinga sia kitu mawithi loko ni ana imwe na itatu katono itatu FM isi ni Mutongo FM winga lekosia MAKUENI ni yana katono ile na winga lekosia kuya South Coast ni yana imwe na ile katono kenda FM kwa tukwatiani ngaleko yesu ndeni wa app ya Mutongo FM download app kwa Play Store ni Mutongo fm.co.ke endavo download app yesu itu gando isethia mondo ni maili tena itwakwatiania namba cia simu ziva kioni na unenga mwanya wako na simu these wa TV kana radio nikenda tuiwane yu ikumbia twavingwa ni ERASTUS kithuku wa NZOMO AENI on the mavikio tondo kuona nikenda tuambise na ili ndio muthocha ikumbia ni siasa kwa ivinda ingi twina simu ile tutaonana mweli na indi mutumio yonge twina vakuve ni mwai kada no si umwe ile tutaonana na indi tikaribu muno ntheni wa kumbia siasa na indi umunthe ni ona udungite karibu sana mheshimiwa na indi ndo ambao tumusiakamba nikenda tuambie ni mupea muno ERASTUS nenda kutunga ubenge kwa Mutongo television ndo wa tutunga kipindi nikena kenda tukaonana na sia ndeto sia mukamba na tuwithe ani twavangithia undu kuilia nisi mwene nthia na maundu maingi kundu kwanthe kula nthi nitembea siuma ile nthi kila mundu ambia kana eiwa ngalama ya maisha yeyulupyo kuno netela neza kwigwa mono kwasia eiwa kwake kwikusio ande nesa na nicho tuvangite maandamano uni na mendhi tu maandamano ma mugo
kila bandu Kenya mundu andamana yo baloi lota bikailobi na lato bikailobi withe ni twabangithia na ni twandamana na kenda serikali yetikila kuthesia ngalama ya maisha na yetikila maundu alende na kwikanai withe ni atungi. Yes. Naindi ni karibu sana usini seneta wa kaunti ya Makueni Edani Gitonga wa MAANZO. Naindi Bwana FM karibu tena. Nyamubea ERASTUS nenda kukethia asiaise MAITû ma Mutongo TV na edukise ma Mutongo FM la ni radio na ngimea na mathoche kumbeni ninye wenyu Fred MBATHA FM na mwiye ni mutaalamu Mutongo îYΗETEWA na ile kuota bya une kwembua kana kwesua na yuni kitwa kwa mane abaye kumbeni na mwigio mulumu kana te yuma luka kira mundu gwetha kwitwa musakwa kwa na muthochi nyonthe twambie na tuitambia anga yetu kanisa ichalone. Amen. Nene ni karibu sana Bwana FM. Aso niwe mutaalamu wetu twithana ke kavinda kuthikala kangi twiva twithiana maundu meokonia uteti. Mheshimiwa karibu. Asante na kwa nenda kwa samanyo kethia kama MAITû ya Kenya onalama ndisianda alama dikira ikombeni kwethukisia kibuke na nyakwa masitwa ni Francis wa KAVYU NZOMO MCA wa Siasa KINANIE. Karibu sana usuni KAVYU Francis MCA KINANIE MATHATANI ni va county ya Masako na yini wamanya AENI makwa wenda kulia kulyo yini wamanya ula ukulia ukambia usiwe kati usiwe bagubina kukana yawe kwasa na yindi we twinena ne kwisela ile itatu kenda imwitano otondo na otabiane namba yotumani makuve vatendevi na ndini wa mitanda witu ya mikomo kandilie nde kulo ni Twitter @Mutongo TV KE @ERASTUS kithuku na hashtag ni Îkûmbî Siasa ndini wa Facebook Mutongo TV Mutongo FM na ERASTUS kithuku NZOMO na ndini wa YouTube Mutongo TV Stock FM official yu nituambia officially na ile tuambia neretwambia na kumheshimiwa MAANZO na muno otondo ni wetetwa monde unenda ni witu munene ni ulwa maandamano manene kwi muthenyani wa uni kati wa maundu angi alama kwithi wa meyumilia twende na kilungu watito sisi ngaleko sieli niambia na ngaleko ya Azimio nimeendea na kusukumia kana no nginya matwaise maandamano asu kusukumia serikali kwi muthenyani wa uni ukaleko ni ungi wa Kenya kwanza measia kana president uthi umwe uya wala ni Uhuru Kenyatta niwo ukufund kana niwe uangamie maandamano ano ma Azimio na indi wethukisia kwangeleka nyotinengane minister wa maundu ma malelo Kipchumba Murkomen kwi monde ainena ngaleko cia kuyana andika Psaret ni wavikiana kwaze kana ndeni wa ministry mbingi kana mivia manethiye kwi mbesa ciaumiwe ithukume kwangeleka nengana yengeleka ya malelo ithukume malelo ni indi mbesa isu ciavika ku asioka engea vikiana kwaze kana 34 billion cia subsidy la cia mutu na cia mauta mbesa isu ciisikie kula cia India iyo kulia kwa mheshimiwa MAANZO ni Azimio no withiwa maitwaisia maandamano ano ni kenda wisithia ni mavuikia maundu tamyo wetwa ni Kenya kwanza makana president Uhuru na uthiumu ya ni wona ni wo kufund maandamano ano ni kenda wisithia maundu asu manekikie utongo ini muvitu maivikia na kumbela na yene ende maimanya kila cha endi kana sekana Kipchumba Murkomen kuna siasa na sekana pa imbesa iba kuma serikalini kwesela Central Bank Italy taumanyika ya uma Central Bank ya ndieba na ndo ya ibetwa kindu kitaibo mbesa isu no itongewa na mundu la waibiwe no la wamweba maiskato kwa u patende kindu cha mthembo kisa kwithika na niwe sikana serikali ni tu taitwa muno na thukuma alama tuwe mame kunita ma contract gamana kana contract lo no zo bazalelo ila simboni ono mundu ndai wa million manana na niwambira kuungamia malelo ngina aiwa na contract yake adangani tukuma katadaka serikali ni ndai muno kuma serikali ya kaunti ya Masako serikali ya kaunti ya Makueni kaunti sionde sina pendi mbio zitaitwe na ndo mabiashara na serikali lana ni ndai muno na ona yena makwani maingi kila bandu na nugu ni emeto ni kwe bandu ala maritaye ona budget yimbikie
kwa ndu wau enda pe andu amana ndiwe mana ibikie ebindani yeu ndipo no uwe na makosa kila mtu komendi unekie amina ole kamini no dictate iparastato sio ndela si ungua roads sio ndekela parastato yeke iwe monene wakwo na andu maipangithio wethe monene wa mbe wa kele wa gatatu ni wakwo yu na niwe zondo ministries endo ile kwa makapangitha sio kethe na contract yo ndela ndino ikanengana wokwo yu ke uni jowe kwete obitha nondo mabitu ala wikete katika ministries tayari na ni ndulikile na tiye mukristo monone mwana wa pastor takwa ono wambise kelele kondo utenda kala kendo kithambalale nijote kwenda parliament isi kilondo na sindu makundu ya monda ni tuwete bunga na kenda withie onake mu recommend nitwa mumulika na bandu bonde pa kunika sindu sia muthembo sini twa mulika wasi sia kas undu yandikiwe ke imani na mwandani kas wasi sia kambati ona kas wele kona lakini wasi sia alama andikitwe kukila kendo manazi ya serikali ni shareholder ni atwikie company ya ene kuni chokiende na ito witu to vinzani ni kuomboa keu tikatungia kwenda kula kwenda makosa na kenda ndito yende kwenda henzo na withe kila mwene ndino wathu kumondu baile tena muno baile ya gharama ya maisha ndo gharama ya maisha yongeleka okwizila bala minister wa energy na palabe muruko menusi ndo wa malelo na mauta ona mauta mongelo na chokela kindu chonde kitakogela mauta makenya mena ndo wa mwingi muno wasianisa na mauta lame Uganda na lame Tanzania na hiyo ndo wa mauta kundu kumwe kitumia gani chao tikita koti mwingi Kenya ina pesa mbingi kukola nya koti mwingi lakini ndo wa corruption ndo wa haki na ando kunengwa mawe ya kimanyano na kuipa kimanyano ûYÉETEWA pesa mbingi sia Kenya sia ya kuisila corruption na serikali ya William Ruto ngineo munde maya tutapia memina na corruption yata itunengeweta yawa pakuna wabakiletie kelani nonie no mama na geti wabatawe ya professor Kebutha Kebwana na mana nenge mutumia onge mutumia suti muthoku nenge bishop ogin no koneta ya mwingi miaka mingi na nengwe party kana akokita na corruption lakini na wewe ya bishop bayulu no yiki ngeindei ithio wa bishop ugathe bishop ailia 4th floor corruption yende 3rd floor 2nd floor first floor na ground floor ni ndo zungie kule no muno munini wa president Rigathi Gachagua na lead of majority mutongwe wala inge bambunge ni nene Kimani Ichung'wa muyumbe wa Kikuyu no maambie onena nyowa kana president uthiumwe ya Uhuru ni wo kufund kana ni wo kuongamia maandamano ama Azimio ni kuletie wona no withwe na yuko nane kenda mavwiki kupikia buba imbesa ya president Uhuru inasakuka katika Azimio nondo ithio tayumbe tusanga tutumia address system ila tutuwana sio ila neneki yomba no kwa Raila Odinga tuibanga ndo kukuandamana anatu kiyo chai wakilo nyuza buku wake na mandasi na twanyo na twanewa yuko ndo waundi neona sindo nene simira kundu kunge kananga nengwa mbesa sia maandamano ni mundu aiye ineke yongali mauta ndito wa ona masuti ya Raila maata wane mugambo mwago yegitui na ndiye kwake na wakash na kila mundu ethio kwake akawakash na ngwathie ne bamatesa wana manake wa umiti China hikindu na agwete aitumito size nezoke kieka kuyane ani mundu nuko na biashara ani mwanake katika kila maneno wa maasala weni asala na taneza igwa twitwa kindu katika serikali na matiye majani ya maasala paya asala no mone za unengwa kindu ninde Young Dynasty yeke iwa bina na muno dynasty inja usengi yuko ndo no mpaka serikali la yebo isiwe neza no binzani na ithio ndeteka twikaitwa alika serikali nisu tiseo bya chama kimwe na twithe na kwundo ani mwene ndeithe na kwundo wa thina ibinda ya kanu kuno babe ndo no binzani mulumu muno katika thina no binzani gwe wendo aweteleta kuseo bya serikali batukuyokete ndi maluka ulikana anye na izie university ngombo sia William Samoei Ruto ito tata makwetitho kanya no kombo uga umewe ukombo wari ngapi enye na izie ambao tuka ngombo ya Ruto ndizo kaingiri tuke ngombo ya Ringathi akivela kitu aja uma kiimani kithi
mwandani njema mwandani kijuka kimane wakamba masapoti maite tulike serikali ni tene na tene nginyaila Yesu koka hakuna ila nituoka kuoselela yolo maundu ma usumbi na maundu ma ukamba na ndwiki ya uneni wa governor waku munyanya munene Mutula na ni kwatia ananeni webo kwa wena details bingange kutekala edited. Mheshimiwa KAVYU, karibu sana na hii nituoselela unene nyavuna atila kana azimio no withe maitwa ize maandamano ano na ikulu yesu andu ingine makuikulia nondo deputy president Rigiji no gonena akasya kana uhuru niwe ungamie maandamano ano na no withiwe kwanzia makanelenge maitata kubwika maundu mana mathuku kwianana na atongo ya Kenya kwanza ondo mekwasya no withiwe ingi maitata kusia biasara sio nondo wazisya kwa ngelekanio wethukisya president Ruto Rigiji mainena nemewetanga ya gas na nitwese muno ola witha na plant nene ya maundu ma gas olodili ya namo no nitwese maundu ma yeia na mometha melekelo banda wiva no withiwe atongo ya no ma upinzani tuwito upinzani kana ngale kwa yala nini mayenda kubwikia maundu mathuku maneki kiotongo ini muvitu wa president uthio mwewe Uhuru Kenyatta Nikwatia on gichangia hapo one musumbe ulona thumu yewe alesa aketha umiwe niwe chairman wa ngwatanio ya Azimio no so onaketha onakamwa weta individual no kwenda kunya mbesa kusupport kila maendesya ta ngwatanio ndi kuona vena thina anikwatia recently nitwethitwe tuyona munini wa president andikasye kulecha munu kandikese kwiwe ni muumia lakini niwithitwe ailecho ndeto na nikwatia balangu agree 100% na Seneta MAANZO ketha mbesa sia Kenya sia iye kana sia umiwe kwanza yala yailete nisia ile kwatiwa na mukenya akatungi wa mbesa isu ondo wewe seneta iweta vele lumete bade Vic kuthile the city ya Kinani as we talk kila gitiro boki ingine kito na wakulia kitumi cha kwenda lelo su ungamete ni mbesa contractor tabiki ya kwewa so kenda pe mundu na nundu Kenya yina a very clear judicial system ila mundu ila wetula mwao kana weka kindu kitaele weatiani una mwao waile kwatiwa akachunguzwa na nundu alame otwika na mosi mbesa isu tiandu mevasa nandu mana thukuma serikali ni ile na thelile na ni ya Kenya bandu ba kwambisya kwasya ve kindu kiubwike wa nundu ila kuna wetawa ula unatwika na wetisye mbesa kilo kwika bo baibandu tukwona musumbe imwe tiwose mbesa no enve atumiye sietwa ya musumbe kenda mbesa sia umiesi kauma so kila twaile kwitha tuyika na kila abunge ma National Assembly na Senate ila Mheshimiwa MAANZO witha oyuma ile enda maitu tabia committee kenda ni ya finance kenda ni park ni kio chunguzi na nimetie andu alama na usikite mpaka makulyo twinda tuyasya be bandu tusonga ngite tukabika na ngisioka kicha maandamano kila mukenya kikatiba ena uthasyo wa kuandamana lakini kila nagisye ibinda ila yengitu ila baba na nichongo siokelela yo ila Raila okwita Kenya makaandamane ayasya gharama ya maisha ni ambatite ndio lea na giune kindu global ona US wa sisi ona money market yokaya but ukasioka itina banini mwai wa mwanza before tukunekula lita wa petrol wa uma silingi maana ile na silingi kenda monde uma silingi yana I think na miongo mwanza na kenda na siendo isi ya mauta malama ingi with their factors
ila zituma mauta maambata kana makathea sidetermine our global prices ya crude oil ila niyo the main component ya mauta. So kila twailo sisia na ni kwatia kindu kila serikali ila yevo yekie makosa ni kuka makasia ni mabetela subsidy onenda ni yethia wa yitumika nai mailenda masia ise ni sawa ni mabeta subsidy lakini na makasisia koti ila siukitwe mautani nondo isu sector ni na thukuma na wasisia cost ya importation ya kuete mauta ba Kenya. Yes. Yuke katiko timbinge sienda siongeletwe na ila tax yenge yokia yongelwa twinda twitho wa mauta mathi muno silingi 75 muthosia wa mauta ulani the oil marketers asovete profit margin yake nondo yoka ikaland na bei wa silingi 35. So kuma 30 na with the oil marketers asovia sia thimu no silingi 30. Okay. So yana yenge yolo na silingi karibu 20 isune koti siekitwe bo with ya umabaya pel road maintenance levy bagoka bakongelwa kingi. So kenda ni meojali ya Kenya na nikindu chene kena very clear ona mayele kwisa kwetela kwetwe maandamano nika nama manesiendu siye yulu. So ila 8% yokia yongelelwa kega ni serikali kwethukisya mwene ndine kutukulia by now twinda either yathe iweko kat 4% na wona pia prices ya mauta nundu andu ala mathoa cia mauta me biasalani. So wa mweki yako timbinge ila margin yake no akwatie. So siendo isu nesio twenda kuona kenda ni president ndasisia na aye makusisia o maandamano meobo. I think MAANZO na MPs pa ya National Assembly mena responsibility ya kweta alama usikite nundu mbunge ona tukaandamana u president ndeso thesi siendo isu sikathe yo siesile bambunge no yake so bitu kithia twasie 8% ye not weke ya maudani ni twa repeal. No isio kiye koka pa so no mbaka tukamba kwekalande as a dialogue nondo ona maandamana siendo isu sitanamba osiwe inda no nge watu kitakwaya na ni kwatia ila wewa mutongo wa ngwatanio ya Azimio ayasia uchumi ni wambatie ndio nene ola mundu webaya kibera ndio nene ola mundu weba masako wandipyo ila wewa ayasia muzea uswe ila wako ni handshake na twevi the la 2017 miaka esu 5 kila kindu anaibya wa serikali. So ekiliona bilioka aivasiendo tanaiva nebo geti asia maisha ni mambatie. So eyo kite yawe mwene na ena history ya muthembo kundego kite ya mwene so dialogue ila twenda ni sincere dialogue na kindu kite no lusa nibau nondo ne kwatia SENETA okeso mono nesa twamina baba ailo kwelezia nezo nake mate vuma yezi chao tukakwata nitugenda tumane after maandamano ni chao kikwisa kwatia bwana FM no wethukisia ukwebinda yansa ndio kama na ganda FM nyasunge kekane tegungu wote kama na price inaichao ya mauta nondo ona mauta alam petrol we expensive we do have power ndo aiza ubika silingi manele Uhuru Kenyatta bala utile wongele kile asilingi ile subsidy lakini mundu gungu kana mheshimiwa wa kagungu umetoka ni correct chunu ndio wa quote price July mauta liter wa petrol wa uma 209 shillings yoka ya there yoka 187 vipa wa bebi nde na uma mbeza siye lakini tikwa oyu oyu they at 179 lakini kuma bala president Uhuru watile subsidy ya uma wongele kile asilingi na peke ndugeto energy regulation authority eyo kwa ba kupindwa nyamauta oneta quality ya mundu ndikulasia mbunge na mamete mbunge maile ya kuka niona mundu ugitwa kimenye Kenya niona unena nyozi wa mauta wende muno KAVYU mauta mayavi kama na ele kana na sisi kwa bungu aligile kibelani mauta me 159 to wa mauta ma petrol
Dubai ni Kenya shillings 50 ni kima vikete na thoa we yolo muno ndi yitose twa Samson Musyoka niona andu ngimende na kunena yolo akeu ndo akoti aya ne ngwe saitha ndisoma mautumani menyu baadaye asine kwa kuona mali katuende kiucha Mutabwana FM twikwaku na niwethukicia atongo yasu yolo akeu nambe chana cio Kenya kwanza ni asia President Uhuru President Uthio mweya niwe wongamie maandamano ano ende wethukizema minister amota ninenga ningelekano ya Kipchumba Murkomen baza bembesa sia atomiki besa hizo sia US isikesa hiyo kuwaze minister ta agriculture kwangelekanya mithika linturi utwika bembesa sia ile kuiba millers naende millers mayase mayaibwa makule mayoka imbesa hizo sia endieba nebo tutuka yitu kwatanye na maandamano maone nondo onenenya monene omonde ni maandamano manene eti maandamano manene nondo meta grand demonstrations muthenyani waone uona azimio tegotata kubwika weza hivi ya maondo asu ethane uone mekikie maivi kia kumela na mwenende ndethi wacheni na kumanya kila chaende hii. Okay, ekanazio ERASTUS na education MAITû na cia icio ndo ambe no uo kana razie sindu ilo kuwa sine no ile ine na wana teti pe muzi thasi cia uo na bengi cia thasi no teti ukethe kindu jwe jawe no ja uo na bengi no teti yunenda kwambisia na kiu kwiwe cha pembe cia ilete cia kwangalikani cia yi kana zitesikewe cia biwo nenda ukutabia serikali zisileti oneni bau ni kana zike sindu ile kindu jambe ni kwenda itabi mwene ndikana ona mbesa ila cia ipo sina isia kuendesia ibinda ya mwaka wa mbesa wa ngilile na mangole na ile ngile mangole na itatu nimeenda kuya mwene ndikana mbesa isu serikali ile na ibone na tie ya tumea nai na yu kuona tutaenda serikali itaende izindu neza itumeta ende neza no ndu na tie serikali ile na ibo ya tumea izindu nai yuko serikali isu zienda ila zibo zienda mwene ndi etikalane nayo kana yu ikuoneka sindu imwe ite ukuna undu bailite ni kwithiwa serikali le naibo inatie yananga yuki ni kindu kumenda menda kwikia kasamuka okay kana serikali lebo imukuna ti kuna maunwa magetha mabwe hata mekwema serikali le naibo niyo natie yananga ona makwendea then wa serikali ezu ola oyu ni president ainde deputy president azandi yune bongo kuya na nusio ukethia serikali lebo ienda kwikia kaindo kaumesiliane maano nuzi pe ondu beka okethukizia uneni na yue uoneni uthigwa serikali isu thibo ina ya Musumbi Uhuru thumwete wa na Raila Odinga na maibi chabo yuzu ni serikali la thibo ila yuko kwa maigwa serikali le na yebo ina iliu lakini uutiwo serikali le na yebo ina pamwe na Musumbi ono wibo na Raila Odinga kwanza wewe minister mage maingi muno minister mage maingi muno ketera nundu maugie kuma awareness una rwa kwa lands karone list ibona nenda haza yuko kwanza mbingi anayemuwakilishe serikali nesu na ilo ula umendo critica za muguka yumukona mazindu mozigwa hata sio thimbola ni serikali la inaibo niyo nati yako naziendo nai yumenda kwikunikana masise kana ni matona kwananga banini isitwa ya Raila Odinga nikana withie yu akatwika no kwenda kwika maandamano AY yu kwenda ika maandamano mangalama ya maisha ingalama ya maisha kwanza niwo mona atumia yambata yumetumia kasamuka actually president wo monde no neni ekiu aze weteta yolo angalama ya mekalile na nona asangi banene yes ingalama nugwiwa ke neo alama nasa kuiye Musumbi na serikali ila yeba bana ina kitumi kemwe nundu Musumbi atuiya ati ona kwika wa Ukraine nyangama na undungu the ngalama ya mekalile na andu metikila na maiki yakana undu tikwiwe te yathwa itina methanaya undu tikwiwe te yathwa pa yeti na methanaya munini wa Musumbi tiona akathece ngalama na kundu wake
musakua yuma musakua ko ni meta ile mena yana ya thela na yu ya thela namo wethi yani lazima masio kengi katika usoli meza niyo ya onenania na maana meza niyo ya onenania makula ni yu kata na yu makwete onenania paumela threat ingi ila SWOT analysis ngwiki ya paumela threat ingi mundu kwenda kwika maandamano na nukwatio weta sindu kethia katika sindu lo kuweta ina yani peke ndu kimwe kipine yabo kubikala mu yu gwewa ngewathi ithio keka weta muzumbe uthumo ya Uhuru Kenyatta ni wako nenga na mbesa nienda kurebia kitu mi yu kwa strategy tike kalambi tese obvious strategy peke ndu mwageta wa tuongela either useo either undula wina guo ziazi on uzeo banja muno netha nduzeo banja muno utheo lo thugu undu utheo thugu timu yu peke ndu kimwe cha bata maandamano no kuona me kwitwa une ketha ni batoneka onanye ona kaundi sinu twana kwithia o Kalonzo ikune wazimo ba yote we mheshimiwa Kalonzo no utona kwita andu magu ukamapeta maandamanoni ona mheshimiwa MAANZO kwithia nimekulwe no munga maba yote mukandurezi media mukasithie yumizie maandamanoni yuke nduju kwa serikali yuma kaza kwiko kwithia thina plus muno ni kwazia hii maandamano zima ina impact na yukwa maiweta muzumbi uthumwe ye we Uhuru Kenyatta matangete to kindu kema menda withie by ila andu make imani nundu ugathigizia uneni witwika newe ukwikia mbezi otwaize maandamano na maandamano matwaigwa nimekwana biashara nugu yu na kudima biashara na andu make imani yuko ukasamu kendo utumikanika na mwewe aye mundu wenu niwo gutuma biashara zenuzia nangika kumu nango ndu batoneka ketha batoneka kwanza itho imutegua moyo na no mwikoge maandamanoni nundu mundu yu izune unena ni wakuola andu maandamanoni yuko muno muzumbi uthumwe yewe nundo kwithe inanga no mbele yaketa mundu ukwiwa mheshimiwa KAVYU yasa no we chairman wa ni kwatu lakini bado mbeso nanganite lakini yu whether no nenganite mbesa kana ndanenganite menda kuachivu kiu cha ketha batoneka akunima biashara la makuma keimani mamuone ta wo kutuma biashara sio itha zikabingwa zitakuneka neza na yuma nundu akima yiwe mateya neno hithi amaina otanu na maizi okenda maume maandamanoni yuko izuni strategy ya kwikezabu maole mundu wake imani kuma maandamanoni azu nundu batoneka ningi serikali tiyo thene andu mendo kuandamana yukila matonda kwika ni kuola andu withi etha beza umelandu ngili yana ya olandu ngili 50 pajela ngili kana beza umelandu 20 maole kumivati alo 10 yuko unena ni uzugwa wa musumbi wa ngale kwena ya serikali welekele kuna njuma aluka njuma aluka yu Azimio ni matonda kwithiwa peke ndo meobwika mwana Azimio giuko na mazika ona cha maandamano tige ndo meobwika nyeta mutaalamu nundu ne kala ndinga sisi abantu beta wa horizon nindo no kuya kana Azimio mayumanda peke ndo mendo obwika Azimio muno papa ino thoku wa serikali mbetu matonya kwitha maigwe Azimio maikwetichu Azimio kila makwetie menda mekale akilini syano na mekale mamba chikindu twita visibility mekale menekewe nundu awela kuwa muzali yewe twende aya nyoka Kalonzo na tugigia ni ngosti waka Kalonzo aweta wale almost kila muzali ni ngosti waka nanda kwa zama ubone azandi yu ukasisia mithena itatu mithelu no munthi Azimio ni tawalite katika isese sio tangasi yani kwa ja mithena wiyo ndandie nona be motangazi wabo kwanza wendie muzi kwa Raila athia kamkulie paende watu inaona Kalonzo na Karua MAITû kabe bandu mezinga leko niko titangaleko ya kayole lo you andwazu atongwe zinu mendo make sure tiki ndu mendo kaba andwazu mendo make sure ni menekewe tumeta visibility ni menekewe kwa nye kuzia wakwa ta mutaalamu andwazu kila mendo usije muno atongo Azimio ni withe ni menekewe na ugo nikana ni mabigide kuyanizia kiume kwenda
muvya muno bwana FM na indi manzo ndiuka kwaku nikenda tusiuke kula kwi mwene ndi na kitu sisiasa ata nondo niona moto manime maingi muno ende na kumatuma wafika Facebook nguye we saithi yani wa like page tu na ni wa follow na ni wa share Mutongo TV vikia na kushare saithi andu ngine maasialisia mitandao nitu pia ndeni wa YouTube Mutongo TV Stoke FM official vikia na kusubscribe na we tumia link andu alama anyanyo mea kwa sana page ya kwa ERASTUS kidogo kwa NZOMO ende na kulike na we ni follow na inde simoni ngosa baadaye mheshimiwa Maanzo tuyoka kwaku tuwabonde ni wa maundu ama maandamano kwi mwene ndi ukwikulia kulyo nisingula liya makulyo mono nungamie mwene ndi ula wikuya kundu kweta wa katutu kundu kwa sana kwe kundu na ko kandu kula kwa sama ko kandu kana kundu kweta waje ndundu iki ndu endera udhala la bandu wetu waje ndundu kwe kundu kwa mbozo nongere kanyu na nengane you know with the way atongo yano matumia mwene ndi kwangeleka ni Azimio MAITû ise maandamano nondo Raila no wethitwa ya enende isio kipotoka nyo ukai lobby na ine education muyumbe wa yata Basil ayacha kana ngoma yoku achao maenengane tembazi sio ku atei ku enende mewa ukai lobby no withi watongo mutumia kana kando miende mutumia enende kwegeni ya maundu menyu kwangeleka nyo interest ya twazita Raila Odinga na biashara yake mheshimiwa Uhuru na wentity active muno ndeni wa maundu izunongeleka nyo nengane no withwe yu atongo yano MAITû menendi kusia sindu sio ta biashara sio wezeli amwe maundu mone maende yanesa ende mwenendi we ati wovaya becha bekindu KAVYU weti yase kana kino ticha muno kutetea mwenendi kindi cha ku benefit mundu we mwene ta Raila Odinga Nisi siasa iko na kwesila chamani na kwesila aite masiama na yuela kula inako niweze Kenya nina kanita katikati na era Raila Odinga kunegwa kenduketa wa ethical haki niko maanisha kana ila mitandao ya bingwa na usiola wibo yu ERASTUS pa ya konza twikita sava yu pale tenda tena sava tona ubingwa ila sava inabudho iwe na kwa ondu wa mwene ndama ne ugo yora ilo ndingo nethi ne wapitete kula muno na kielelo kinene ne kana niweze serikali ya 2013 ya Uhuru Kenyatta ya Sabuwe Ruto na ya 2017 ya Sabuwe Ruto kwa Ruto niona mwene system ya serikali ile na vitia na yu omunde usumbe wa Ruto wete tonandu make imani ti wake ni wandu make imani Mheshimiwa Ruto akataanizia na tingathi umunde kana akataanizia na andu make imani umunde ndekivila wona akeka Mheshimiwa Ruto ndamba uliko pinzani kekana kwete kukitia Uhuru Kenyatta kana kutetea serikali yo ndekula wendo aneona kondo wau mbe nitukwenda andu mesi ugo na andu mejumise makakunekula paike ndo kithugu ta weyumio kakunekula na kendo thukumanesa na kula sia mina ukuna utithukumanai kwa mwidikelaga nole mwene nthi endwa ati atongo imake kwisila chama cho kana kwisila kila maaminea kwe andu mesine sakana utongo wa chanda wa mwandane kana wa kiimani we mathina mana na nijo ngikala nyaji ndinena ta mundu nye nanye ni mundu wa mashinani na kwe andu agema mashinani mesila ziondo ngwesile nditu kwikala tene na tene kivila kituma kundu kwele Kenya sine kulyo emwe na ona andu makomeaniza no sumbe wa Ruto makomeaniza no sumbe wa Ringathi miaka yonthe andu masumbe kwa matenda matekwenda mundu ucio na menene lelo no nena ayacia mukamba titu mundu tunini muno maliga mamelwe baazala kalini nundu kula to tuibando tubichana na kindu cyo mukamba wale tokezilia muno ko ile te wakiriza mundu lo kuna kula na ne wanyubia tongo maka munene na ne tamba ukulya kubikia bumwe gwa twendera ata andu makazia aye ngalama yeyolo ERASTUS be misie itone kao na silingi ziana tumake katala yani silingi ziana ukathe andu azu megwatie molio megwatie tumatumbe twenda tula kilwa ne nguko ko muzuzu nguko ne ndai katala mboine ziata ziana je shukulu ERASTUS yu siana sizoka shukulu auke ngutapya finola wena musiai mundu na mwalimu kana kasomange
na mwalimu meteleta mindi sana je mindi baika makacho kakateka ibe visi wonda na yomba sare yukia yala kangu andu mai watu kilitwele na kisomo kina thina kisomo cha university nukuwa kiitwe kajambe bombesa mbingi wazize kiki kitwa CBC sana ile si 8 si primary ile si 6 si secondary mwalimu wa secondary ni wewe baba kupeti na penati yani confusion haya mwalimu mwanzo masomo ya 13 ndaa twa college ndaa igata kindu giki ya kudwa mwene kiligeto chake lazima kuna maundu maingi mande ukethia mwene onthi ula wiba ya nundu na namo mundu akakuya bulizita akafika mwiso kubulisa ni etelete yu kukakwikiwa makwani ila salafandi isu ni mozie no madaito no makaiba yu andu mabikie mwiso na pe andu ingi muno abiku mwiso na zera ni wena na mizini ni ukomo na limondo ndo abika yukwetwa fertilizer kwa hizo na fertilizer tena nengiwe ni Ukraine ni the Russia mana na twanengo fertilizer mana wabika bage nyo itewa yupera thina mbinge muno. All right, nene wakwate point yako na ndi mheshimiwa KAVYU nukite kwaku we ona nguzi ya kana ki kane ka mwene mwene ndeti titawebo masabu ni ano ma ngwatani no mono ya Azimio me otwaisia miatianio nibongo ngoka yini kulie weona kutumia mwene ndi nikaenda wizithia maundu maone maila na ake mwene ndi ola thina tamathina asu mheshimiwa MAANZO ba kueleze na kiwaeleze ne chaguo ona ndo ingiro ma confirm maundu timasiomo ngewa ya kisomo maundu maleu nzaye gombinge mono ba kwitwa kamba maundu motimasio mono nukuona atongoi mono tamakotha kutumia mwene ndi kwiyakamo na kuendesya maundu mo nikwatia ngeoselo bau thingi be mwethukesio ku complain yange wa ya mauta subsidy moi wa mwanza ila ya propose ya wakunywa kanda mheshimiwa MAANZO no likende mauta maelo hotel bau but nebo mbunge yokie ya approve ila 16 billion ezio sio kiasi yake wawethi ya mauta ni mathe yanga moka 150 kendo bau so kwambata kuona kwambatite ni lone the subsidy ya beto na ngitikilana na kiondo wa mina kunena niguo kwinanza na andu maitu nimeonyama na magulio ala twaele kukulania tatongwe twaele kulio ndu musungu wasya where did the rain started beating kuineua nesa isio mbinge especially isio kamba nawe zitwikwata cia munda so with ya mbesela musie yunaele ku save ekathi kwiva fees o yune yoka kwatikana silingi jana December kuwa mutu so tatongoi ekulio jela twaele kwinda tuje kulya before nondo umundu enanza na bandu ba ku review ta atongo ituka sisi sio ni policy sie basi tonya kwikiwa cia mituki ta mitigating factors ugethi andu maitu ni makwata kiuo ni makwata oliu wikita kumauma alu chotwa emaka kunwe polisi makwi so 2017 kanda no lilike nenesa o ngita yesu solo yesu wewe kunetwe ya kunetwa muthembosu sava hivi nguwe na tweyo mesia na wethia ithio nthe tukinyite kinya yu na yue latwa osiela inenesa muzumbe ulona umie azizia ona kiene kinene siukito bingu amanzo no liken munawe yeye apisha baya Uhuru Park aila je kaluta joka yue chaimba chokito tweka ulaja matwa amona arambeos na muthenya ola wa minio kuna handshake yezu garama ya maisha ya thea kwake tugia iwange waya sava yuengi so kila MAANZO my lord tutabia mena Raila nikana kwathio wa sava ibingwe mendo kukinyelia bu nikana twose momentum na twamina kwatia choka chali kanondo menda ula musetwe
nala menake undu we mundu ndeka undu wake aza ingi no bindu au kethia no bekala neza no zio andu makibere maende ya kuiba anendo kutavyo uni ama isha bala mavikite na Kenya ni maende ya kunuka na ijo wonie nundu yo bandu bika au kethia andu ni mamanya tu tactic tula mundu utumia uni ukona kibathukanio kinene muno agenya makamuka maende na maundu mo ma kawaida no ziwe wetano wakwa kwo kenda be bandu kwata akamutu amukothi umanthia ciana wiyo mukwate kindu chauya nundu ila moka babu ndukeza kuona muthenya umwe Winnie Odinga ebo ndukona agenda maandamano ni ndukona kimwana chani na mendabo withi aligite elangale amad enethe nikana chatibo kana ukitao na thegu ikabingwa izuo no kamikunatia gas itatu kakeyo lakini yu ila ciana cianja alandu abinyeye twailenda tuimatetea mo withi ama yetu ba egite kasadi kate bulletproof akuite matu so chambezio kunanwa ni momenta the first line of defense so tatongoi tumete ona basi likali si account kwamba tambaka senate na parliament kila twailenda tuidiscuss ni policy sie bado twana kwamba kwikia si aku rescue nundu gharama ya maisha pae makwe kwondo ni tuende okayanga tuthi maandamanoni na tutaendete mae makwe kalanthi committee la relevant kenda ni maundu asu makisoma paya mbunge miawese obewe bupe committee ya education moge masisye me kalenthi masye mbesa isi ekwewa cia university siambatu tuikwenda so geka yutwe wakiwe chekiwe na musumbe alea azia ndenda kwithukesi ona te babo need kweta maandamano itho tu school ebinda silikale ya Kibaki ya tatia kwambata uru ewe yeno wethe yete kaleka to malu kilebu asivika sanyana si atungwa so tuyamba kwe ya Mkenya twende twi genuine na tuimatavyo kweli na tuimea kitumi kila kiutuma maisha mambata ni 1 2 3 yes na tayumbe twikiona nona nundu subsidy etebo ni ya minobeto na yesililo mbunge so matanamba kwetekela yunywe twailenda twakisie makisie tuibeta subsidy na kumosumbe manyakana tuibeta subsidy no enekiawa nayo 8% yela wekiye yitheye kana jambo betwa bakela sindu ika stabilize tu ketu ikali na Russia na Ukraine makwewa na mituki ingarama ya maisha no kwenda ya kwambatana na kila twaile kwikulia ta Kenya yo ithe twapite icenzi hapa nundu kenda Ukraine methitwe kaoni almost for the last over 6 months ni mondu nenge musaada wa mutu vandu vena thina nthi yake kila chuma Ukraine ni ngano na be aya Russia wewe fertilizer umagu so bailo ekulia thina wa wembikaba Putin warrant ya ICC ona no mpaka ke Ruto na Rigathi malilikanwa kana kwe ICC kwa ni bala bwana FM ni movia KAVYU ni kwati no amina points ya kunesa bwana FM twevu point inezo ni wethukisia nesa ogaleko cieli na ni ngwenda muno nenda tunenie muno mwenendi tuimana chake ni chao we mwenendi ni wakutetewa kana atongo yanomo moni moma kuitetea wethukisia muno ogaleko wa Kenya kwanza azia ni andwele atatumia mande wa mwanya KAVYU no welesya nesa welesya wake na gwase na itho yake utaalamu maundu aya nondu wethitwo methitwo mayikika kwa evinda yasa ti oyu ti maundu maini ni maundu methitwo evinda kuthia ingi wase no kuona mena wendi wa kutethia mwene nthi undu mekwasya kana ni pretense kwitethia mo ene yu Erastus kangura biondu mana
ikulu nesio na ikulu itu kainge ikulu ine wite neno kundu gigwe kibathukani na nyene wise kwa katika anzia makanenge ne mutongo yi ateo ni ndo utabio monde atongo ya no anyube ine mewi ate kwanza te mwingi muno yuka kulia mheshimiwa wa MAANZO kadhani batoneka muzalo la wake aile kwa yandu ala make nundu aenda azia gethia patengwi mena mathina magu ugazi ukakule mheshimiwa KAVYU yani akuya una muzalo la ona ndu yana ayandu na kwa yangu kulia ati ina kwa ati kula sio makulu wa magu so ethiwa mheshimiwa Raila Odinga kwa ngelekani kwa tumoze yu Odinga yu kwa tumoze Raila yutamu so ethiwa company ila esio baze metungi ya ngasi niyo wenona mundu uzu njenu nilitawetha aimantho mbesa siyoka tawetha aimantho position yeyoka ni utabia nesa uitikile kanole utongoi we musukumo waguo na atongo yawo na anube metha mazukumitu ogethia ona mundu ona tena benefit yake mwene ugwa yuta utona gwa mundu ta MCA yuka kulia andu makwa MCA utwe nake mena list ndaza muno ya mathina la menda min ona maika tika ndogeje kana maikwendo man mheshimiwa MAANZO kwa na ili bao kamukulia agwide tani cia MAKUENI na mathina ni maingi muno na maikwendo man Messi SENETA ebo na kwanza tunangaba nongitwa mutula na kwa na MAANZO ni mami na mathina MAITû MAKUENI nenda kuuta pyandu azu maikoma na ilo kuona mathenda uzukuma serikali mezukuma serikali na mone mazukumetwe nana timo bakake levi ndatikona mundu uzu aendie mundu okule kindu chake wetake wa mwene ayi nye nenda okya ERASTUS nye nini interact yana ndo kwanza yaziki bathukani ho na ni mutongo kwanza yaziki na ni wa undume kwasi ukethia saa ingine lazima olike mupuko kwako saa ingine lazima utumie mali yako kondu andu aya na nenda okutapia miongo na yulwa yana ya tongo yala kuona mali yo yani makita utumia mali mbingi kwanu na ndicho wona ona wenda kwa thiu keke uchunguzi atongo yala matongo isie mena kuikiwa ona mathetho amali mali yo thetho ayo siwe metho meyumisie na mane ngatu mali yo na kundu wao no sio tikafika bantu tikona ati o kwanze makanenge timo wake live netwe kala tukazia mundu uzu anena kundu webu yake nendo kutavya nesa mundu uzu ndeo nena kundu webu yake nundu ona yutilie ba pekindu kimwe kikekwa withi ana uzio yote yoni ukulia ketha yuti kweto kula ni obo wa sava yo ketha siapa kusia sava sia kulia ununge sika bingu na mabadhi wa resorts nino yobe mundu thakula kindu kya muthembozo yugwa atongo yano ukuona mabinda mainge nozio nyata ni mutaalamu ngazia teka umona ta mundu tokwima ukwe kwa wingi ni thukizi ateti muno na ateti ala matenga leko yakwa Raila Odinga masia endo thia nene aneogela jage na thinuka lakini ni maikithi kana mainenga nengelekani ya handshake mainenga nengelekani ya handshake lakini nyene ni maikithi kana thila waendie akuna handshake nituonie mukamba ula ni ngavana wa Masaku umuthi onagya kwata uya wa CS uzu bado no handshake ya tetha cia Raila weka nituonie mazimwangangi uzu bado no handshake ya tetha cia Raila weka yuko uno uzio gethia ni no twavika bandu twayeka kuona mundu ni tone na athenda kindu chake mwene mundu nuzi Kenya tikita etho na muzimamo na mundu etho muzimamo wa utetikele ko fulani agita banga lekwe yengi ekagitomia nanga na yuko uno uzio gethia ndu avikia bandu tuona ye mundu etho mutongo ifulani no kunena kwa niaba yandu nena kwa niaba yandu na ndio nena kwa niaba yake ko no uzio otuina jinimwete kama patengu ipe undumangu utabia na uwedikelo monde ERASTUS utongo yuona utongo eziano kuingalama de yurumu andu ela hizi okapondo kama ERASTUS nikenda nithibola kwi mwene ndhe wangu ERASTUS mundu awaite akaitethio na kila kipo akakua akatia mbelu nene no mweude la hospitali mije 3 na mputuzu na thikwa na ndugabu wangu na mbanga yikikite
okundu tambange mwene kikia vandu vamwe ciana ciavia ni mwaki na nyumba ni yavia na mbua ni yukite na andu acu mai nyumba ingi mekala na ndukavua ngui na nzaa ila jikuo ciana ciengua cukulu na muno kindu kiria kiuthenia andu muno ni kuwa na andu na vau muno kansa mundu aitithia makata ciothe kila kinacho nola mundu ataiza kurukua kou andu mena mathina maingi na mamavika ukethia nduti yabe mwanake wa MAKUENI unusangia wo munthi bao andu a mataxi maundu make manathukanie mathi mathukie na ndatika ya mwiso atiwa ni thayo na mundu ucio nwathikawa yuko atongo ime mathina maingi muno na ciana ita isukulu na kimwenda ukayuko manacho ukethia ndutia we mutumia mwana akomania nake aumia miwani nona mututo nete itho nimani yene yingi muti nuwene na ekwea nienda hospitali na iwe ni mbesa ni hospitali na niwene itho ni itoneto thi muti na yenende ejita ngongozi na kakobila endo nona umicheu ambe yangu mandete aumia muti nuwene itho ni atoniwe na mundu ucio nwandazi na ekwea lazima na ekwea nyona kila ngwenda nienda ni bika hospitali Ogana mundu zuwe kana tana. Na muzika ndela kuya. Mundu tudela kuya. Na ndena kindu kingi wena jona kula uma na na yeye kumandira mwako mana kwa bahati. Na no ilo mona fair. Yuko na. Nineze mwe mathina. Mundu akawaida ote otongo ino ukamukuli akuya hii. Yu mutongo iza ta SENETA imandha otongo hii. Mandha kwa niaba yake. Mutongo itakabi mandho MCA mandho lakini atongo ya makauta pia. Kila kimezani ko niondo kutabia wailo kitu amewi ati ngana numa aluka itwe kama yumba MAKUENI kula numira kweta waziki kweta walondoko mwiswandia na kuzuzuwe ta walondoko ethio yuko yae kwa makivila jambi chona kana kilomita 100 na 500 kundu kungi kwitu kutainzia andu magwa makira ndoka yoka dilwa bandu na andu maigua na mongo makathikwe na yu ni minia cukulu nona mathina maingi muno pyo na era nezio kwata kamwanya kakwitya kivila na kitia na mwandu maku mambite kambu nundu ni monete utongo yuta mapikia koti ati naendie zilikali ne kana siasa ne ngamanthe hata lawyer nazo wazembeza siekaba na gekane ndunga izaitina ndumbigwa siasa na mwono lakini yesi oka ine ne kwambata haya na inde mwendo musese ne theni wa kilungu che kumbia siasa ni muvya muno kwitha wende no tambia na itu twambie tene ne twane na baguvesa imwe na atongo yu evindani yaku na kuisaithia ni twane na nyava kuvyo ndateka siano ndo na nisome matumani maku na ndio sasa simu kwesela mitandao ni twa mikomo kanilie Mutongo TV esu ni Facebook Mutongo TV na twe live ndeni wa Facebook itu wa vikabo kwa ndaiya na oka share bye mbesa otilwa like page bayembeza utilwa ufollow bayembeza utilwa kwa huwa vikavo ika otagu usaidha ni wa like page na ni wa twati ya ketha ndo eso like nisi ingine mo like ite page to na then wa page ya kwani ERASTUS kethuku wa NZOMO no tunena ni ingine mo ni tunena na sia katikati ya wiki tunena ni sia maondo alama ende kwa na ketha no wenda tutu mwana sia like page ya kwa ERASTUS kethuku wa NZOMO na then wa page ya Mutongo FM kwa nda yendo like page to ya Mutongo FM na indi we follow then wa YouTube subscribe Mutongo TV Stock FM official to live then wa YouTube tumia link anyanya wala mekuasa na then wa simu siva kioni na nikuya nene kwa mani na shambiki umona ne kwa tenozi aise kwa muthenyani wa iyo neva na ivas ve muthuko mwa na ivas bombe ungwati wo kwambe na ERASTUS simu yakwa ne kuna yelika simu sila simbinge yiwe kai mutabise kalaka uyu bayo mundu utila simu yaku kuzimu sila simbinge wakona wetha na mbeye mbese koneswe inge na uyo kona pio na wakona na wazazi simu yaku wenena nesa we uongela wasia waku na wele sia wasia wa TV kana radio yakatuambia na Facebook niambia na Brian Mutinda ambia ERASTUS ya MAANZO one tumuone vumbe ena mwana wake na mwana Kalonzo nyengetha nzia ise TV indi na mona ngathi maandamanoni na ndokamukie mutabie sanzu we Brian wewe mheshimiwa haya no kutabia kana ketha kuo nonekite magwanda to jeshi la baba kijana mpole ase MCA wa kule ikulu esio muno we kuma 2018 maisha ila mambatie mbora mbona Raila nda tu ya tuthi maandamanoni kuma ka handshake
Na Justus Motale asiai Maanzo mwelea kila mu kaisa Ruto niwe president na maandamano maitonya kuola vei wasiendu atongoi ala mevo mathimbungeni manenanisie maundu asu vau ni ova mwatate na ninaliana na maandamano vyu na uni no na siana sio vau ngoka masanja. Haya ni muvea kalekosea Taita Taveta. Asante sana. Tuke kwa mwana nzao ya ERASTUS tavya MCA usukana tuyandamana muvakale ustima na ngalama inge ithe Ruto atukengie ko twesiana indi tuinake mbola ne woni wake. Aya, tuke kwa Patrick Musembi asia KAVYU rudia tena. Let's do what is necessary to make our life bearable. Bewama asiati ERASTUS KAVYU anaongea kama kanambe kuedit kidogo. Mwambie atujibu amefanya nini tangu akue kwa ofisi. This man is giving us the soul of us. Kwani ataambiwa mpaka lini? Hiyo 1 2 3 ni CAS ambao poa mliongezea mafuta pia ni okay na gase it's over. Haya baada maboni maingi muno mama menda kwamba kuedit wa waini. Samson Musyoka yasia Ruto aisie kaoa Russia na Ukraine ndwina impact kwa economy ya nthi yitu. Haya nake Jonathan Mosao manzo we munyanya wa nanuo ndatia. Maandamano ni self-interest from top politicians in the name of Mkenya wa kawaida. Usuambia kwa we mwanana ende ni umodhatia. Mutu wa Cosmo yasia manzo ayaka mbogela kau nisome baumbe. Wendete nai taaka lonzo esietwa yake ni ambia kwa ethiwa aingia akamba maandamanoni. Okay, we. Haya. Tuke kwa bewama nisome otumani wangu nenge mwana nisome onge Mutevu Kaluma. Mutevu Kaluma ni mutongo ikuma kwa kilome tweona ke bai kombeni ibinda ingi Mutevu inamwo ni wa UDA. Tavya manzo na muna usungi maandamano mayesa otethia mukamba Ruto is going nowhere. Ezuni jeshi ya UDA nake Daniel Mule ase indika luki aleile maandamano view eketo kulio nizina hizi mukule makulio naona mukulete makulio onde. Haya ndizuzu loto na kuzungia nondo ndeva hai kana ndena mwakilishi vai we mozungu ndo kadhate ERASTUS eka manzo maandamano pyu Mary Sweetie ûYÉETEWA tuke kwa mundu unuasi ati Little Bob, I did not vote for Ruto. Let me wait to confirm. No handshake, no nothing. Kila nyenisi ni uni ve mundu ukwamuka athi maandamanoni ataka okay. Be wise my fellow Kenyans. State House tiva kwendwa au mukengwa. Aya wewe na kilo tumani mana beke ndeto na kila bendeto imwita tamukika kiseveni nundu wa maondwele atatu tuke kwa mundu nwasi ati FM anena nesa pyu manzo kanesa atongoi meka nesa kutethia raia twetele view garama ya maisha ithe usetwa Kilonzo Marcus na ndi wa muthiangale kwa ya Facebook nikenda ni YouTube ando ma YouTube inu kite kwenyu bazenga yasia bwana ERASTUS maandamano in Kenya by ordinary people must be about rural development and quality public service delivery to all regardless of your place of origin or surname. Address human security usino tumani wake bazenga na ndi ando ma Facebook mbeo mbete kila nivike vau nengo syoka kwenyu saa ingi kanisembe YouTube Motongo TV FM official tuambie na Rose Siombua ERASTUS kithuku ketheka sana ni Vice Lee Nairobi tuivamwe. Asante sana Rose Siombua. Augustine Kavivya maandamano no nginya wacheni tufuruge na tutengeneze once and for all. Watching live and direct Kumava Pipeline Nairobi Kenya tinia Honorable Manzo sana. Twitter writer Tavya Manzo nye ni wa otwende onesa kwani unga kushuka from 230 to 180 sio improvement even though atuko venye tuli expect but we can see the light at the end of the tunnel.
nake Stevens Seneta MAANZO MAKUENI live Samuel Kitheka uwo ula wawo atongoi aingi ma ukamba mevuya muno na aingi mayukwata Kalonzo kuoko ateo MAANZO na Seneta wake Twi Enoch Mutula I doubt you. Haya yazi ateo Senator MAANZO na wake Twi Mutula I doubt you. Haya MAANZO kesho saa 12 tuko CBD ûYÉETEWA Sara Kilonzo ende Sara ni kwati wakathi tiko nena ba mutandaoni FM ketheka muno tumekumisi sana FM muno misi tu muno ba Îkûmbî ni Sara Kilonzo Simon Makau Erastus gethesi atongwi asu muno na ni tumwithukize ku Ghana Simon Makau ileka ya ku ya Ghana asante sana ende be majambiki mata kwa saa Îkûmbî yani ona mewe yani tabe jambiki umwe nezi with Spain Barcelona wita wa Cosmos ambia we ona ithukuma no nginya Îkûmbî asia yesi ewe yani ethanda kitale mwana zwe na ne lecture ngale kwa izu ambia we no nginya gazeze Îkûmbî ona kwikuka na kwikuka ne movia muno mashambiki tuke kwa mundu wetu wa Derek Mwanzia ebu uliza MAANZO hiyo maandamano ndio itateremsha gharama ya maisha kweli? Yeye anajua ukweli wa mambo kabisa. Raila ni yeye ametuweka kwa hii hali alafu kazi yao ni kusema Ruto anapandisha gharama. Haya honest Azimio washindwe na waende nyumbani wagoje 2027. Samuel Kitheka kwani Mutula niwe usomete sheria sana kuliko ondhelame Azimio ama ameenda UDA. Okay. Usune Sara ni Sara Kilonzo kana no tumanyuzwa otumano ende no amba kwa okay tuke kwa mundu nwasi ati Mheshimiwa MAANZO as a leader how do you think about his story ya kwenda State House again? Hiyo ndio itafanya unga ishuke bei in case vijana waende waingie by force wafe ama waumie, atalaumiwa nani? ûYÉETEWA Favor Mwanza. Tuke kwa mundu wetu wa kula kithome asiati Rastas gotea waheshimiwa wote alafu uliza MAANZO bona Kalonzo ametoroka. Hiyo ni kusema wakamba wasiende maandamano. Kula kithome nikiwa Kasarani mwiki Kalonzo yako around confirm by the way kwenda tu kwa Kalonzo no endie Sydney ndio story ya bana Mheshimiwa Kalonzo atinda chuma ku munthi karole na une endo katika maandamano no ni mwazonge wa Mheshimiwa Kalonzo one endo katika maandamano ndeto yake Mheshimiwa MAANZO kwelame kwa asia yeye endie naona visa sio to mawasi atene muno 2017 mena Mutula ngale kwa sia Sydney. Okay haya ito social media Justice Wambua KAVYU wacha kudanganya mafuta haijaifika 200. Azimio mena personal interest Samuel Mutuku. Dickson Mwaka MAANZO motavia MAKUENI tuisawa na Ruto kwa Raila weweka elowe Rastas gede CFM na MAANZO muno seba ni maketheka maandamano ni maseo asio mundu seba. Prayer is key at this time. Magdalene Asia Mboya nisio si utevya Stephen Moli, let's stop politicizing everything like this thing called maandamano is well known in our constitution. Ruto himself gave the opposition directive to do their work. Why now? Kesho maandamano lazima. Aya ningona ando iki maiti one maandamano no nginya no lazima mabika. Ruto must go. Sara Kilonzo Raila enda nusu mukate maundu ange ni mautiyo. Watho wa paradise kumbe ni paradigm shift pepe. Tuke kwa nukita Simone nezo mba otumani mavutho banda teka itatu na ndiuka Simone kwa huyu ando masimo kamwana Jose mwina kanini ngwata niseime tambo ya simu isaithi ya maundu me sawa na wakabo isaithi ya ni kwambata Raila netumwesi enda nusu mukate nundu mutu tunatho watu that before election na netuyao na akiandamana Josephat Kitheka Erastus umundi wezimati kabisa. Okay, asante. Mundu Sara asante kwa vietuni. Alfred Masai Erastus Kedi atongo yasuma Azimio ona kau ele mayena uniform ya maandamano na akiona tabo MAANZO anengiwa overseas. Okay, Masai we
Alfred haya Erastus mutwa embe ati manzo one wenu the state house na ke Kalonzo nondo nete mwese kwa kuwasa komu ndo kandoku na manzo ni wasonge yake huu Ruben mutwa watoto wenu watakuwa kwa hiyo maandamano egitokulia na hindi ni somo watu menata umwe nikenano wasesimo uwo wawo Raila Timoseo kitumi one kuyando mewikia na kuomea na wende umea ona mwana wake nde umewa keli atongwi MAITû maukamba matavye matavye netwoi vie twenda muwo Cosmas mulunje mutwa mpetekele yuna ambeosa simu siano ndona ninengwe simu Madam Kanini webo aya Kanini boy nengasi mwezi wende hello mutongoi hello ndio mwewa aya nunenge teke hello mutongoi hello ndio mwewa pia nzia isesi mwenge wako na simu nena hello 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 kwa tujaribu ingia imatu tuambe kuendea Kilungu hello mutongoi hello aya ndio mwewe hello ni asiati karibu Maandamano luto nave sie mauta ngala mezi kuka at least na maundu asu angitu chekana na mona mbunge maitu na mama atikuweke kama mbunge ni momo maana mia ya kusauvia maundu anitwa matumia ku machaku mati masauvia maundu tongo ya mtu kwanze mtu matula mutinu ndu edaru tena wambate sie mauta na imatona kwasya na bese na ketu kisya ambunge ni moto balucha bandu nundu keka ni moto ya ni maisho president ni wale ile ni waisho mala yuma ya utuyu maandamano kama mande kuendea wita wata kuma ba ya kuma kitui numbe kitui asanti mono haya kedha nye kitui nzini haya tose simu ya Kelly niwa simu nezi ambia uganesa hello mutongoi hello wako na simu nena tafadhali hello ni nena nao hello mutongoi karibu kombene nombewa ningu kuiwendea Kusuya kwete kweyethukesya TV ini eka kweyethukesya tusubia masaa hello mutongoi hello mwana kwa wangu ni azimu siana to siana siasa niki hello mutongoi hello ni nena nao aya wako zimu kwanda ya nena mukunite mbingi na muyo nena hello mutongoi hello ni wasimu ni mbingi na mwako na muyo nena ningola hello mutongoi hello kanini ambao ngamenya ba unondo twiwa tiwa aya yu ando masimu nene zine mosia isie kwizila mitandao nena kwizila TV nena kwizila radio ne wako na simu kwandaya nena wete woni kana ikulio tamada mula wambe wake twino wotwe na nesa ako na zindo nesa kwandaya kuona simu tunena nie na twisonga nambe yune netwa mina ngalekoni ya maondo asuma masimu yune enda tuke yu ba studio nikaenda isethia ni twaendesia na maoneni maitu mautumani maingi muno ndie soma on theo yu ningo sioka kwenyu saa ingi kana mbe laptop ye bane kenda twambe kuendea
ni mwewe wazee wa mwene ndi na kwanda teka imwemwe tute kutumia ndateka mbingi mheshimiwa Maanzo newe wao kula ngoma kule miano ndona isongia akana sie kana one Raila Odinga na Martha Karua na Kalonzo magathi town magethe ya memoka niko mana kila makwetie nikimchamana ndene nda kurabye nyana thiukie makueni uleti andu mawoni mona meona abe bwana mama bandu beto asulutani wetawa sila usia kuna zimo kila mutha thata nenda kuka maandamano ndio na longo ni yo muthi ni muiye mbe maandamano la mekune mamu keli andu no mebangithie makaandamana kula mai ngenda serikali ikakwata i message nenda zata mundu ni kala mbunge ni atwikie bathei bunge tiundu yabangithitwe thindwe katika katiba ka 2010 bunge yonthe the majority na minority maileta ntha maisisia serikali na maithukumithia serikali lakini laju ayumba manaokia manawa Ruto anetha na majority bunge ni rubber stamp eka aundu kwenda na vaiki ndu bunge thika na mbunge wa UDA agatata kwenda kuike nyume na Ruto endwanza wa chama cha UDA na endwanza wa mbunge kwa mbunge zindi mundu etethia ndukaze mbunge alita kuola mauta ndeba andu ola andu alama ma energy regulation authority patiba andu makula cia mbunge mukita aile kuilu mukewa nzaba ni kalite ndi asa komine ni utangaza kwa matangaza ni mampatia maguta kwa kila kitu na utethia na bina wa nthi na bina wa siasa we katika mwene nthi une kukaa mundu maandamanoni na kerutu eka undu kwenda ndo ende ana kuongeleka corruption ende ana kuongeleka CBC nzou nino ya niwezi ende na kuthinia andu kuya makueni umuthe kwa jana ni wezi amugie kwa jana cia ya tuviti ciekuwa waya ikavuthwa matungi nitunathikie mundu na wina ministry na KWS pena asikali mena mabuti saa ingi ni mea wandeke ya KWS ya ulunja ndinoneka ikiwe mauta igeta tongo tukasanga tukekia tukalea ona landu yukwe kindu kiende kitaende neza na keka maundu maende neza serikalini pati ndobe kindu maanzo wetara pati ndobe kindu tungulia mauta mentha menthi molio wenda wabikie fertilizer na mbeu chinda sigwe andu meteleta mbua miti ya ubanda ngana kwendwa climate change ndokwo lakini kulia andu ala maritathi na matai wa benefits yon ni meana na niki ndikona serikali tete mbesa serikali mbesa mbingi muno lakini ome amo je serikali meamba kwa nemo yue ona waje ndiwe ai mina yo kadu mara ona waje manzo ndewe anagwete we manai akamba ni meiwe ni ringathi tukula toto kendo tutethia atauma tambai taile tauma atigilio taiwe tukula vitu twipona tutepo kukasumbe kwa haya rigathi ndukugwa ndu nena matukwa nena hii atinena hii nusana hizi ando acha serikali kampuni ikataku kubuza ke bwana na toa mazangu anala utweka chama ni wa EACC short listed na zito aka iko amachumbi oso andu wange nundu ni waizi akakuma chala inene ndando naye katika chama cha Kenya Kwanza waziza makazi amekiwe maingi vitu kwamba kwiki ya kazi ofisi na nandu mthema siasa nangeni mumese na tabia zioni ziziwe andu asu mothe makwenda kusobia siasa kila kwenda kusobia ni siasa 2027 na ikete hizi idea baba one tisia idea miaka 10 yokete kenda tukaza ubia iliata miaka 20 yokete miaka 30 yokete tukatia Kenya myao kwa sana zitu tekazi ndo isyo kanginele bina ibiruke sindhuku kwebinda yamo polisi mana nengiwe notice ya maandamano meanza ine miona na moya ndabana Azimio on the by the way polisi aya president Ruto anaiza president kamuthethe zena siasa niyongo eta utumia no ni kesi ya Matiangi wala Matiangi unangoke yue pato yumu nomba kama nene wa polisi ulatu ane notice na yazande amiona amba utumiwa na internet mbe atwa baba lwana mako nawe na muole na yuno wabe nduka nundu nutabiwe ni muzimbe kendo keko na neke Ruto no kya maandamano kila kitu Ruto akayondo kayete nijo kitu mathezia mathoa keka kuyundu kuna kwa Kenya ndo keka yu Raila ndia akakwata na Ruto tene na Kalonzo makajaita zo bya serikali mutabya Kenya mundu akawaita thina akathina nende tanange KAVYU kwa upinzani we maana na nwo tu ma serikali tukumondu bailite na ndo onda mailika chama cha UDA ndithi
na ije andu azu ni seta ngendu muno andu mangendete maitu zumbe katene na tene no mpaka muthenya umwe tukamanthanzia ya kumaluka asante na ni umaluka mheshimiwa KAVYU twiba yolwa moni ma mwene ndi makulio ikwatia lawetha uisoma mawoni ma mwene ndi bau alama vikio kuna simu pe kindu kimwe tukwitikila na ithionthe ni kana gharama ya maisha yeyolo lakini pia wasomangi bau nukuona kana mwene ndi in support ya maandamano na kilangu seneta ninati ya atu yata ambaye ya mukamba Raila hata akitie Kalonzo tosha we mwene ndaraka akinya so ni kwati otu imina no kwisoru tabyo ni kana Raila no kwasya Kalonzo tosha kana no uniform ukitia kwosa ondo musimamo to musionenge ondo ivyo kitumi tena uniform ni kwitha manzo ndane tunya balona ati atwamba so to kwisoru tabya kana kiune kipendukie na geweno ya kwasya ati Rigathi oyune munini wa Musumbe na 2032 yebasa so tuyambisya kuminene ondo izi manzo ni chao mena kwenda kunene akwenda ije kule za 2032 ringapi ni wenene anakanyoa ekaeti ondo kila tutindete tuisyoke kendo mwendeli ona 2027 yibasa na keke nicho tuna keke nicho nitinde ana nicho ngosyokelelenge ketha tambaye ya mukamba tukeso kwata kibila ki chogi igesa umilela babe Raila ondo 2017 okia tutwango asya adiele ya kisasi kimwe na twetikilana wethiana itu magazine itu no use so 2022 twesine kwathukia SKM agene kana withia wakuna na machine gun ilona inayo so ngewela twele kwitha tuyeya nundu tutonya kwitungia ni atambai na tuyuma agina as long as twenda kwivitha chune cha mutumio baiba ndukesa umidela tambai na committee cia mbunge ila si kwa seitewe ka we committee ya energy na tongwe ni I think ni MP wa Mwala ni mo need kwa muka ondo pai muthenya umwe twaisona mai protest and matithukiawa na EPRA ni body isobitwe ki katiba ina responsibility ya uthukuma mwenene so at some point ketha maye kwithukisya kila mbunge kumatavya alenda tonie ma record yetu na bakasuku wandu angi mendo thukuma mwene nthi na kwiyunya so kila chapata tusisye onetha ni bekwisa kwitha na dialogue twike dialogue tuyete mwene nthi me nundu one alame kuandamana meandamana na jioni mutu wendo bala ungamile so unless twese kwikala nthi na tuisisya nesa na tuikunikila the real economic issues ila siotuma gharama ya maisha yenda yambatite ona tukaandamana mpaka December kiomo pau ondo pai mundu unless tuisisya ondo to balance the economic factors ono president mwene ono Raila tukamulekele chonthe kisosyoka into the economic factors ila siaile kwikiwa in checks na maundu ma taxation ukethia gharama ya there so I think mzee no kumeangisi ambo kwiva bila undu manzo kwiva undu FM wiva na undu KAVYU wiva au ndio ndi kwatia kanata Kenya netolika box yake undu watwikie 2017 FM ndio wa kuyulwa woni wa kana mautumanyana nafikiana kusoma ketha wine kulio pe mundu wa economist Theophilus Mathendo I think maandamano will increase the cost of living
any political unrest resort to economic downfall. Trying to match to status amounts to treason. Onanewe mheshimiwa Maanzo akulwe kana runuli State House. Yundwambe na Raila omonde no. Neza weta State House. Eduke si umano na fuwezi MAITû lakini mundu enda kuthi State House ni public place. Aya Raila omonde aisi makama. Seneta ile gwede. Nangenda kuthi bayo ndi bingewa. Niwo. Ngathi State House wana na bingwe. Aya Raila ni waisi makambe cia maandamano CBD na my march to State House na indi iyo ikindi cha omonde iyo ni ethietwe acha na makato ma representative matu ayo tumani methia my movie ngwewa ni sawa my the president State House matu maneba harambe yunze naye weta president yep. So na ndo voti na waise kana ndo tambwa na German wone wanengi wa assignment na ethical bwana fem yundwambe no tukasio ngewa ya kwazia ni ando nimekuandamana na my State House izo no ngewa ya kwambatio temperature na ziaza iko na woni muno anywa akili na mpaka tono ziangia akili ati twetele ibe uni tugete imete loba ukakulu na Muhammad wize meje twetele tugete tu na unite yote yani tugete bukwa imete loba we na yini wezeke uni yukazizia ela manazia nimekwambia kezumo nononi oze omindo ozeze iwongela ngobu State House we yakezumo State Lodge yakezumo ndomazia ini tendo iba yuko nimewabikwa bantu kethia nimatele manye muno kana methukigo na no cio ta mutaalamu katabia nthi waciece MAITû na ethukicia undu wambe ona timu baka andu magathi maandamano ateo alame kwiwa matomo bika maandamano ni kondu abata wa kukulia undu fulani wianiwe mane wa mwana maandamano Tumavata no maipatika nundu ila yuketha umuthi nethukicia undu utongo iwe kanisa onenete wonde waiti kwa ndaya ruto kwa thiuma Raila kwa ndaya raita kwa Raila kwa zia wole maandamano kwa ndaya ni utapia kethiwa ngewezi ya maandamano ndibikite balathi ukethia nugu kwe maandamano meuni na nduwe mundu ukuyongea nene nongi wiwo tekiliti na ni utapia onesa nenda twitigalane kana ERASTUS na education na ciaisia titongwe ewe noano mena wonzula wethwana mundu na mundu ucio ukamweka eweka nenda ugutabia nituonete muno ntheila twina cio mundu aithi nagathi ute nakana ngambi nundu bai mundu mukula sike na nenda ugutabia tikekala nthi ate aje kana yite na muzumbi na eka timunenge mwana ege kilokwenda izo ne onze ila isipiu ya kwana ngambi nundu uzunomu na nenda kutekia kindu kimwe kila ketha ne batoneka muzumbe wa ile kweka kiandikitwe ibukune ya azumbe wa mbe lungu cha 12 chekiwe ni mwana chailite kwekwa ni mwana Solomon muzwa wa katano wa thanthatu na wa monzai peke nduzi wetete siaitie zila mwana ke usukwetwa Rehoboam watwikie musumbi andu mokie mama yae ngalama cia maisha ciithiulu uyu kwiwa andu maiti ngalama cia mikale ciithiulu ko uwe oyinu no twikie mutongo iwaitwe wikata ni kana ngalama cia mikale cioleke ya nduwe kwa thimu nenge menera tu nesili na yu mathi metele metheneta tu athia kulia andu meno twika ala matwe mataithe amakulia nundu ithia kono na tongo eti miaka mingi nthino na ana tongo eti ona kuteke nene wana to munamwe ya tongo ciata wati tumege andu anoneza no imanenya neza ayata biwo zindu ile matumige neza no imanenya neza weka zindu izu ona maketikila umatongoje ibinde yaza muno na niwe zino maandiko kwithi undu maiti ndaosa utaozu aendie oza utawa andu ala mathika yake na uzume ndaende yanesa nenda kuutabia
muzumbi witu nundu ebo na Kenya ye na ndo mena mawoni maingi na masio yu kuona te itu ikatenda mathina ma wone usipe kulwe maya kulwe ni mheshimiwa KAVYU nenda kukwea mu Kenya la wa kawaida no ile kwikula cie kulu yu atho watu ina miaka miongo thantha tukuma twetho na wiyathi na tukwete kumya nganu ati ndithi na kau na thi kapanga kwithie tote ende hata niuzi wele kulia ende titongo ya gwata kumanija pepa ndo pena pepa ndo na thi no zuni ndo wale rasa yo ndo agitha au thi no zwi thwa utongo ini nundu utongo yuke kalanthi ukezile neza wone wezi utambia kwe kwa ERASTUS tambia ku katonwa ati be mu Africa na mu Kenya kana uko ba Kenya mu Kenya ti mundu akwisilia undu mweu ni mundu wa kuthukuma company ile thikiwe ni musungu curriculum ile twina yo ya kisomo kubiko no munthi miongo thana yo lwathiana iseo basi andu makuandikwa kindu jambe twamba ikilwa namba ya keli twalicha policy mweta wa capitalism na capitalism ni ula wina mali aende kwikala na mali na ula wina uja aende na kwikala na uja na ni utabia nesa yu ate opaumelile mutongo iwe na ngonze nelo kuiwe ilo no ikuona ilo kuona andu ala mekanizane maiko nanganya moko mayazi ai teona itatikwa tie musumbe museo wese maundu mekanisa imane menda mundu utonna kwazi ati ona kau kwe capitalism kwa tema ndio ndio uteja nundu peke ndukete wa distribution ya mali mundu ula muthui no lanja yani ngabwila thiba kati ni nene muno na ngabwizu ni ndo gutebia ndi minwa ndika minwa yundu twende okay na batengu ethwa ni tukwenda pe mukuni kwa la madam igitwi wazia andu manene indi ni utabizia ba ERASTUS mundu thia ke kalanthe mutongo yeka kwata muno ithia wa mundu kumukulia kindu endo kutabia ona bayo no weka ko andu ala mekwenda kui maandamano mathi maandamano na andu ala angi ni endo kutabia kwitha mate maandamano ne bayo mini ne yani ulote i maandamano ni kwitha wende enda nzezu ya kuandamana akilie na mwathana wake wa kuonania undula ukwenda kuonania wako nya timu yani nubika na kuonania asante aya kanini na Joseph Kithekani endamo nengeleli oneni wevano wa mheshimiwa Mutula nigenda tuoselele oneni witu vau we ready kanini Uyumaria milioni 10 si ya president na mwendo tu ya president. Ndugu leo nawe bono uneki. Ana akinya wake sando akaumile ingi ba. Akakinya baba akaumile ingi ba. Akakinya baba akaumile ingi ba. Ana aligele bo malete. Na nundu nuneto eti. Ana aligele po pelena. No yu mugwendo ligao komaliga hu. Kowi uno ya mundu bedroom kwa nzongeni kome not possible. Na utata ambao utaendelea baada ya siasa ni kwa sababu hakuna mtu ambaye atakubali, kwa sababu makomishona ambaye hakubaliani watasema hatukukubaliana na jambo kama hilo, na ni kitu ambacho tumekataa kukitatua kama Wakenya, na kitu ambacho hakiwezi kitatuliwa kisheria, isipokuwa tuseme kura za urais tutafute watu ambao wametoka ambao hawana uhusiano wowote. Muyumaria milioni 10 si ya president na mwendo tu ya president. Ndugu leo nawe bono uneki. Ana akinya wake sando akaumile ingi ba. Akakinya baba akaumile ingi ba. Akakinya baba akaumile ingi ba. Ana aligele bo malete. Na nundu nuneto eti. Ana aligele po pelena. No yu mugwendo ligao komaliga hu kowi uno ya mundu bedroom kwa nzongeni kome not possible. Na utata ambao utaendelea baada ya siasa ni kwa sababu hakuna mtu ambaye atakubali, kwa sababu makomishona ambaye hakubaliani watasema hatukukubaliana na jambo kama hilo, na ni kitu ambacho tumekataa kukitatua kama Wakenya, na kitu ambacho hakiwezi kitatuliwa kisheria, isipokuwa tuseme kura za urais tutafute watu ambao wametoka ambao hawana uhusiano wowote, na
na wale ambao ni wagombeaji, watu ambao si wa kabila ya wagombeaji, watu ambao watoke katika sehemu za wagombeaji, na watu hao si wa Kenya. Aya nendi usuni Mutula Kilonzo Junior wasisia bisa ni usunu kona manaye bandu na mheshimiwa Maanzo mailonji silanga eto wandu kuma be mondo manavu ni matumie no sa uneni usuanda tekeso mwana na kwatania ne wewe uneni usuwa muthia mheshimiwa Mutula ayacha kana nikenda wesethia maundu atuona itina wasakwane muno wa usumbi mayethi wabo tumande andu matena onana wowote na andu asu tia Kenya maume ndi ingi tia Kenya ningwenda tunenie kiu na indi kiu kingi cha ukiwambia nacho ukwazia kama itu enda tutwike tuose kibela cho sumbi na tuyumbania milioni 10 isu ni factor ya maundu ma mbesa no inene to muno bai kuombeni ya siasa yolwa maundu ma iloviawe maithoi na kibela cha sumbi na indi be kingi wawe takana ola wivo ni President William Ruto anaemie asu mamo kineto kesando alika mudule kulia muona bara balika wao ko bedroom enzongene kome kuwe be na maundu eli atatu yoloa otongo iwo kamba na nenda tuambie na mheshimiwa Maanzo mheshimiwa Mutula oethukisi oneni wake ni kuona ni kana President William Ruto 2027 pena bina kubetangwa nondo anasindie aletwe na akineto kesando na avikiana kuzino na niwete factor ya mbesa ni kumaanisha Ruto na mbesa na 2027 baiwa kumusiria aisi wakaingewa kibelane ndisongia kichale no Mutula nambe summarize kila kegena kudwa na kegena changiwa na ando ingi mbele ngwenda kwa sekana tikenya bebo kapena maandamano South Africa kaandamana uni Tunisia na Nigeria na ingi duniani kula serikali siena mathina muno na wasisa serikali ya South Africa ende to yende ndo alame osumbene mena ngulu muno na wasisa malemba ena ndo anini upinzani waku nutumete serikali isude kasa tondo isitima ku South Africa utumia wa oitilwa ndukela mundu ekiwe wethe ya timu yani yuko ungewanyo mugendo asima muthatha mona masame ano na nenyu tagwo na yu ethe ndani sindu si fridge ne cio na ndani mundu no be basa cio mabando ndabe bicha yuko kila nthio na ma challenge na ndo kwazo na itu Kenya tena challenge namba emwe matho ameyo lunundu pe kusukumewa ne IMF ndikona kiki tuka university yongelo school fees university ando medhive tikito aya kiki utuke ka subsidy yumwe tekito na yu andola mo ko bata sembeza moka sukume ya simbi na yu kwa andamanwa ona mone me ya Kenya ni yale ya kindu tu kwa uma yoka na policy ingi kana mayoka na pandu na kenda withe ndisu no yate thaka nundu mayenda ande yithela na inde no sima tumia kwa kuko with ambassador na kuja kwa sindu ibo kuona President Ruto agirita usukumewa na nundu wasukumewa na andu angi abinyani gwa muno na indi yake yale yuno zinyo the mwerekera mwongeliwa bumukwenda lakini indi yake yona kana yaleana ûYÉETEWA onake ni watethe bau na indi ni yatethe bau kwa maandamano tima lazima maandamano ma mundu lo kwenda na monde ti lobi na nenge wathi kuandamana wethe andu meende the state house na wona izazi wendo ndawo kwikite bwana ti lazima ende lakini no mpaka andu maumia waza mundu lo no kwenda kwika kindu kini ndakabatwe aekwe eke na yende gwa nicho na kivile sa yulo ndato sia Mutula na ne ndato sia na ndimo sia na binamo na ndimo yambe ni kana itata akamba enda tuyomba na bandu bamwe tukasangia mundu umwe milioni 10 tikamwathi ukechekula enda ekuyumomba na makazanga pesa isani ya lunch ikawa milioni 3 no gethe ayu wetwe onange mailienza onelanje mateza umea nundu nimekwenda zumbi enda ni Ruto atesange wa mbesa na ndo make meyumete pyu
na ndumage mayejumya pyo maimu kwa takuoko aivi kia kwetia sumbi lakini tabiko kamba bandu batu kwa mundu mekuoko na ando maina ekana no ile amena bina muno kumbana na dikendo choyu nikendo kume bina yange ina nikiko sini kulyo yemwe ko gwe yu pa ne batwe oenda no kana no mukamba batemu no kabangwa na ndo mage adia kedio sumbi nukukapikika endo Ruto niwona tuwe na system kuma 2013 na bangie tene muno no sumbe wa horo waete twa Ruto kaka Ruto tae ba horo ndazumbeka na usumbe wa Ruto wetiwe ne koyo kaka koyo mana mulaile Ruto ndazumbeka ama me kwa Raila ndema Raila afuasi mamwethuke yasia nazuri gwotongo wangatiko yako na ela waize kibake tosha kibake ni wasumbikie tikwasia nyende ne kadile na tumia su iyo kwacha na nakule makulu na sindu imwe wethi ani ngona mena point na yuno zindu malu janda tosiatumia mundu meona mipango ela yo yuko Raila zemba nitwe nake wabeke tumi wese wewe kana sumbeka nenge Raila atakwata bwako na kamba na ndo ange ndekundu okay ali takudhala byuke the onende ndio bizani ko kilando na kulya akamba nimendo na umisho we pata mono na kwetela kwepata mono na twendo na mipango miseo na mipango melumu na tamba usio kabala bantu tu ya wani FM etina wa wema etina wema na bunza twekulye makulyo nondo endayu nyene muzibe nando mama kuwe ninaile do moango ugethe maina we kwate mena yukite nondo gwo ne kanamba ila yoza kibela yayamba kwiye kasitu sio ndondo kwenda na kweli Kenya hii by 42 usumbe kweli ukatwa kiimani na wauma kiimani hizi mwanda na wauma mwanda nicho kakiimani na jituka tu mezi methana ya Ruto idhale tulika ya ringari tu mezi chomba kati tse opteke ondo weta zana ila zokete aya nenda to mine bana ndo amasa na kingi motulo okweta cha ma commissioner ma IBC kumanza how possible is that nati you Ruto ni wono kuka kunyumba ma commissioner no kimwazimio meoleana na ni oloa na solution izu Ruto akalea kumya mutwe muno bala bandu be weta ni FM meiwe tuna mukunage boko kimwe yutuka mukuna ile itatu mwana ke wale yako ati otawa bandi nuonie muheria bisho muheria haina ngani otawa bisho muheria no kwasi ai ngalama ni nthuku maundu ni maende nai solution pengine ndikuandamana kwikoka Ruto ati na ringathi mwiko miango muno gwe balao sindu mwana mwata bigwo kuya ikai anakutaka kuandamane yuka sindu itangaze to matuko asu mundu wa musumbini wasi ai ninaegwa point na no bizani ndo ndana point zio ndezi makosa na nengo implement kenana maundu nimekusobanga kwa ene ndema Kenya yuko ndo wa education be no ta wende na unenga no we na binya muno na yu enda ni IBC joye ukaenda dia ndo dia na kwa dia ando ma Ruto ko tunaenda chebukati umoyute ndo achebukati monza unu wale takela moyi wegia 1997 na moyi ai muwe muno na usumbo wa moyi wa ipinda muno na kwa Ruto aisha sawa siamanisho iko na siasa siamanisho stakeholder ya siasa tumia ma commissioner with kila mundu ni muhanie ndio kwa ndia mazobya mwe aweta wa IPPG no mundu president Ruto akenda o kwithukizo opposition na kwaja sawa nenda thaje ju poke and neutral twiki hata twiki ona tubindwe mwe akwacha niwe mwene mbunge ju wona woga mwe kaetwe ukabitukuthia uko ka Senate ukapita ukatwikika twika ndo moyo yegia 1997 lakini nunu enda usumbika 2027 na ndio ndunge kangida usumbike 2027 au time yake wakeli mpaka atumembini sio ndana ni wewe na serikali esumbike thia ingi tuhenda na tutakwenda lakini nenese andu mege ndukimwe
muzungwazi a people united can never be defeated. People can defeat police. People can defeat the army. Na tena katiba. Ando President Ruto ndai improve economy ya Kenya mwakonge nonge. Pakabika bandu wethe ona maite mundu kwenda mwithukisha. Nazime utinda maite UNDA ba. Ukathe yao thenire kuthina. Andu monthala manenda cia ibela cia UNDA ba ukamba makuene mathinire kuthina. Bai bandu mekwithukigwa. Na nimo mana kweta UNDA ukamba makulie. Aya. Tuimakulia tuikwa ku mheshimiwa KAVYU. Na moto tinda na moke bende neke. Kawaita mazito bandu bawe. Mayeba. Mheshimiwa KAVYU uneni wa Mutula. I think Governor Mutula kila wene eno kindu kila tutindete kukaya na assignment ila nene kwa tongo imoka mbala sabwe na ala pia makwate yoko matonya okunena makethu kethu umundi kitumikila wana Raila oka asia tumukwate mbagukona kila mundu etikila naye asia tuthiu ni kwitha mo tamba ya Zaluo ni mambia kwitikila kunena na wasiomwe ukamba thina munene ola twina ketha numuthi ni KAVYU nona bandu manzo utonya kumilela ni kana ila milioni 10 gavana kwasia tuitonya kumbania ukethia twina ilobia cia kwitia kibila ai bandu ba kumwathukia avituke ngito muteka anona to kupita ndi mubila no mpaka tukamba kwenda na ithuene atwamina kwitungiania nundu umuthi FM ena vinya KAVYU ena vinya na manzo ndokilaitia kibila cho sumbi amba ukatwomba na tuinena lukemwe aye FM kindu gino twetie edembesa withia iluka ni mukwelewana nesa nundu kinyamu gino mbesa ona system ya ndumesia jamaa utongo eti ona inasio mwi ni mbesa sia tembeye so no mpaka ukamba sisi ondo tutonya kwata na muthenya ungi ni naye yange wana mutume ongi Universal Trader Sacco nije ikana Equity Bank asiambeye imwe na nundu moyo koyo emamanyi mainelela ka Equity ko umuthi ni one of the leading bankers vandu vewetelo Equity Universal Traders ndo isomithila na yoje na kidina cha mukamba so baka ithio tumanya kwitungiania vamwe na kukwata no we equation nini yu ya kibila cho sumi tukambisia kumilavo agine uka ukethia o mundu like kavala yanthani Dr. Stephen Kalonzo kanoa mutwa kanoa manzo na mutula ala mevumbe withia bandu ba matwika nithio twintha twathanga kwendo makusia matheba kibila tukachose lava na keka no tunebangite nesa keka yu ka box kala mwene nthi waenda unyuvani una thedile bandu ba kwithia Raila keka ethie yitanite Dr. Stephen Kalonzo Musyoka onese ntro eno mwasie na kwatite Ruto and the provide la to meet the best alternative no mundi twintha tuya yange wengi Yes. Number 2 keka onentha keka tiwe wa visa nezunene keka bave kiemeke amathakarua ni Dr. Stephen Kalonzo wintha ukambona twa mo kuna 100% twintha twa kunie sinyiva around 95% na gule ngilima na ele akindu mwana asia wasindi asio no ila gula twa isia baboka ila wokie mutwa akila masia kwende moka songo ekondo ekiwe kwa Mombasa na yuko angela kitaumonyo moga masia
muna ula twikwetie no wendie kwika interview so beakamba mokie mathata na wethi amo makunacho so siaiyo baba so bandu bautinda ituthinia na maandamano agita omesia no mama nangie chuthi twintho munthe ye different no zune wo kweli ula Seneta MAANZO matenda ututavia kana makatavia museo na maimwe atwathuke nundu yimane yela twi onangi ithwela wethi ye party leader witwa kila thingale kwa tweyo umeize buna twacia nundu babe bo twona twisaumela kwiyabo so bayona some gaps onenda be okundu si kutwika na sijui ba kuniwo kindu okay onoka nengwe commission ikenda ye yaku munde yake wa olot na ndaye makwenda na mpangilio museo no tithia ni wa create environment bala wasia wa kila umwe wibau onetha ni wanduka ni umata withia twathi na ikindu kimwe president o wibo wamanyie andu onthe ala maenda ku ni mamethukiacia na yukethia mundu onetha no kubangwa managita obangwa ondu amwe maende yo realize ibinda yune maenela yetawa sense of belonging na ni kwatia kindu kingi unique na the current president olatwenake ala wethi amati wenza muna uzio wenda wesi reward nyamo yetawa loyalty sisia Dr. Alfred Mutuo kienda tekasi ya mweso na docket so aguriwadia ondo wekasa so peamo au magetio wa mandasi seneta ba no kwendo gear size yake vya kaseka kanza podia na munu kalagine ngoje type so mana wa ambaye kalobuo kunwesua but pe bata wa kwetungiania na kukwata na tambai ikana before andu angi mesiasia nime tukwata ndwithia twakitie to support Senator MAANZO etie kivila cha president no tithia na itu baba angi twende yo mea twike ata tulume kwa baba so muthenya la tukanena na wasio mwatambai kinyamuki kibasa ndo ndo tukeija kichumete ba kimani kiyendo kila tukatelelia bayata kikoko kila ngalikwe alright yeah ni movia KAVYU bwana FM we react yule waneni wa mheshimiwa Mutula ni gwikicho ikulio yingitu ovumana ni usuga kivela cha usumbi wasia Raila Odinga na ndo ingi medito mainena makwase kana Raila Odinga kwa oyu weni wende na kweyumbania nondo wa 2027 moma musisia ingi ne asepa mheshimiwa Raila ende na kweyumbania okay kwete ingi mwana wa mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ni weva twikwatanya none nyusu wa Mutula yulo wa kibela kyo usumbi na wasisia masabu ondo mekitwe otondo nasia Raila Odinga no tonya kwithwa 11 okay niwo nutotha kwithwa 11 ningiti muteti ate ona azizia metho makwa MAATALAMU muno nendo kuya neona mheshimiwa Odinga yu ni uketo pika bala bandu wasiangania tosha na ungania tosha tinga nionge aile kwetha ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka na nicho Kalonzo waile kwikala pauyu nona bube maandamano kwanza akamba langi makati ya maandamano onthe Kalonzo na niwa maandamano woni wa methane menda maandamano moke na ziana zio aye moni mwateti ando ingi MAITû moni mwateti mheshimiwa MAANZO ni mwamuteti tiziana ziake zitha ziareti kuwe kila chapara ni thayu la wa mundu athibo weta mundu na ne atia Kalonzo wa Musyoka no waile kwitha namba ya mbe kwitha pauno ndu agitumikira kwenda kutabia kindi tao yuati newa mheshimiwa governor wa MAKUENI akathie mheshimiwa akathie musumbi ola twinake muno ndi nenda kutabia sindu ile na beke mwana utabije ba na ngotabetie ulwa malata tu na newa mheshimiwa MAANZO akibeta ati ni utabia neza kethe wa musumbi ola wibo anaisie ende na kuungamana na serikali yes na ikwati ya serikali isu na ziungamana nayo na kila yanena yendikana najo ulabeje bande the musumbi au malu kile muthenya umwe na ambe etwa tangatanga na juni cho kina mutethisi
na jamutethia na pesi ngwenda kuutethia ile katika yuma poindi nezu nake Kalonzo Musyoka ula nendongo yabata yakamba nilokweza kuthi azire nalika bala beruto na neba alikanela walikile bala beke bagende deputy na luma nake mubaka muthana woza kwa ama nakana ndasa na nagwiye munango peke ndugita wa nona yu serikali atu ina peke ndugita wa ini compensate serikali yuka kuli andu magwia yuma tena leu muzi ni muzumbe wewe bona serikali laibo yuko matana siasa ita yuzukulu gwa mheshimiwa MAANZO ni serikali ino hivyo yuko teki une serikali hivyo yu anu mazia yumathiniti une serikali na maimeme na omana na etha ndukwenda wize wikiwe kikabuni kiu wikala utena na kwa Kalonzo wa Musyoka etha nukwenda eonga maazi ni ngwenda kwitia kindu takandolika ikabuni kiu ekale ba yote na yunga mana okumba undu ena uora no toheti tingo kala wanga kweno ingi ukuangi kwa mheshimiwa Ruto wena muzumbi aumies egieta wuma serikali na aziati twabangite big 4 na boka mundu ngia nanga na nyene zongwenda kuendezia ona yuno iwe athi iweta you ela wawetie kana no na kuiwe serikali ni ene ndine mambe yo mwe yatei yunga yatumie tei na peke ndukuma ngwenda kuutabia na ngwenda andu mamane na nijabata muno agili tawo mheshimiwa Ruto niwezi makweta kwa na system niwe nayo aipita yula unatwikie musumbe ndanaye nayo tizawa ndanaye nayo na nenda kutwa maandikoni mebalwane wa Paulo andikie kanisa yako lindo kulungu chape muzo ameongolea thandatu amede ati ngai akatumia meyuela miputhu ni kana ona ni otothi wake na nijo ukutumia mundu ula utena system na itia ula wine system yuko ukuwa toyazi na you still palwani ozu kilungu che 10 muzo 10 na ile waiti ati saila we ni yune unje nesa you ethukize we there yune we ni unje nesa ra nende nesa izobe sazi obalukanizo izo yuko uti kwazia hii you ena system ena kila kindu eka kwanza nukwenda kukula utongo ilo ebu nukwenda okulya ngai muno we unatu nengi otongo iniki titena system nundu kwanza tabwa teithiti na wonzu lakini utongo we atunenga we unatu nengi nundu wake na nebo yukwiwa atongo ta suku ma kanisa na negwa akibishop ndambukia na no mumbi yes mena otweka mwingina ni mailota muzumbi makamotapia sindu sibata muno makamotapia ondu wailotwa andi nundu pe kitumi kila kenatumia anewa uzumbi niwezi za ingi yukwiwa mheshimiwa KAVYU ainena ona nyingia ndo nena yulwa kiu nienda nena undu nethukize mainena mayazia ithine tosio sumbi ni utapia nesa kana maya so sumbi ngai no amanengi osumbi kundu wapata wandu make yes na no maenda makulya ngai wenda andu amakutekane na mata na magulu na mata bwa ukona ndia misemo na njuma luka indi umala tumine okwandaya kwithituka kwithi ulumono yani desperation niwese yani kwithituka ogethia mundu uzu azizia nitogwete kwithituka na peke nduka makenenga yandu wikwatio weniwese andishie kinitona kwithwa itathesia ngalama cia maisha lakini wese enenthi alama yani enenthi peka wikwatio makwatie katama nikakaumie ba yani andu maona maandamano akana kwemano kuko andu akwa ande biashara ziru nigutha yanangika lakini lamonie maketha nyama ambazi kwanza ibiashara kula inanangika nijeka kwanangika na enenthi mambia kwataka wikwatio na wikwatio zu niguo thayu wanu na yuko no zeo utongo yula twina guo umanthe okazabu kela izi kaunenga andu wikwatio engi nondo no theleta mo wikwatio na indi naona ni sasta na nateke mwe ani andawe seithia ni twaminukilia maundu ni maingi muno topic ya maandamano ama Azimio no tunene kukaja na ndia ndatuike wabano kwi andu Azimio me kwenda kuthi maandamano ni masia icie na ndizo wa studio kana be umwe no kututabia
so muzadesia bamu no go nginya tukamina gwetene nendo soma motomani maku nikaenda tumine na kwa mituke na ndio sasa simu ningojaribu simu kwa ndo masimu kwa ndaya no kakwenyu teketeka niona moteo corporate tuweko binga kilungu na tuyase ile ngita ndo masi nema tuambie YouTube tuambie na mundu Jose wa mwada. Aya, okay. Tuambie na mundu wita wa Simon Makawe ya ERASTUS ngulile honorable Manzo mena muvango mwa wa ward ya Kalawata county nondo enende ma area esu netwethe twetwisumbuwa ni kiwu. Kiwu. MCA wa ward esu utiwa na ngaba. Aya. Peter Mulei KAVYU unene teta mutongoi. I admire your ideologies. Nake Veronica Motavia kaze FM etha wiasia mayile kukana siana sio ni kwithiwa sio ti ateti onamo enende ti ateti maandamane me oka ki ateti FM wiasia rabo ne azia one ningi yute yabiko monde yu eka o mheshimiwa Maanzo waizi Raila Odinga okay abike lobi ena Kalonzo na Karua me atatu na baileo kamu nikanoma nene ndima yikwenda maandamano na moti atiti Cecilia Kiema, Honorable Manzo and Senator Enoch Wambua, we are proud of you for representing us. Rigathi told us we have no shares in the government. We are all Kenyans and we pay taxes. This okay. Kalonzo la miaka mingi cha Raila James Kivondo wachana na mambo ya yewe James Kivondo. Andrew Kinzia FM kwa mbautina Manzo motoi wakwa kethe KAVYU utindie ata chambe Manzo chothe netwa umaiye vyo ni kule kwa Manzo kesho mtaenda State House. Ruto sio mchache ni Kenzi kuma kuya Kadhambone. Haya aende nenda mondo ngio mweba YouTube nikenda ni the Facebook ni wasisimu na tuimina bazenga none kule uyekulete muno no kulete Facebook ningona wakule YouTube na nondo uyekulete munoi ndekende ni sungie no katumia ndeto. Please Mr. ERASTUS, ask this: why should the politicians protect their votes iliali Kenyans pay IBC officials to do their work? Jana Honorable Musa UDA said Raila failed to protect his votes. Ask. And no musongezi mheshimiwa Manzo na KAVYU tutwe mina tuke Facebook nondo wametuki bano Manu Emmanuel Manzo asia iyo kioko ni manethiwe na nzama na se na venge wa manawe die okay oswea songe ai kane Manzo utumanyula wosonge wa tumanyuziwe vende ni wambaiya ni wambaiya. Aya okay mtandao ni wakela kwa mituki aya besa motala no tumanyula uyo songe to besa motala tumukwete nesa mheshimiwa kwa tukethie kwa kulya Manzo anatu ya kadhi maandamano ne Raila ase Kalonzo tosha yuba endetwe ata uzeto ambesa motala muna wako witha wa masako na mbesa we mo ta mbesa Manzo na community ya kule no tutaja kijao kibendo kie aya no se simu kanini nenge simu nenda kwa simu Tonio Cats Tonio na institute sio ku attack atongoi watu moto mani wa umete atongoi ndisoma na kweta atongoi masietwa. Hello mutongoi. Hello madina rendi nesa tio iwe mana kuna nesa karibu kombene sandi kenu mukigonere nesa mbonge dija Manzo ngedije pemu ngedije KAVYU magere ka mujangole kana ngone medo kuma mwingi central yes UK ni kizio na maandamano ni mazio mungino wana maandamano ni mazio bio nondo apai kwa ligana bumu wa Monza mauta mama wa 9 dikorwa bwana ndo kibelani na ruto beke ndo kina koko genga mjizi mwene ndeka nanu
Akaweka kibela oza yani akina mama na youth akameka kibela lakini kwa sova mitatara yonde andonga manali bitilani alama ku alama ni mena mbeza mvuko ki ndio kwa kele zuri dogo zoba maana ndio 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 yani bimbele na kibela yani ni wa zenga mwene ndika na ndio mkuna kura na mwene ndio mkuna kura na lakini alama ni monda atumia maku na go bwana siru bena ndo kama nanda kura na mezi kiheri ana mena mbebe jito ko iko mangwa ebene ndi ndio ni iko na miulu maandamano magunwe wize ona kona minga makona ikana wize kenye ne azoba wile mwana ndina azina azoba kugundi ingo ni meto idei na undu mukri ni muvya muno kwa manesa na wekera nyangata wasia mwingi centro tose simu ya keli metuki tuminete hello mutongoi uzine wasemba hello mutongoi ni nena nao na roda ke kuma makendo Robert ngari wasia makendo kalipo ni ka roda ke ngelesea aishimiwa ongela ngawase Robert yule ndo kule FM ati hello no kukwewa nenda kule yake kananga zungwa no wazo naikuona kana mheshimiwa kalonzo nuto nakuiza atoza pinduka ni mutinyo mtateka cha mwisho nundo April 25 kana 26 nuto nakuka kalonzo katenda kungamewe ndako na mutinyo ndo nakuiza akemwezia kwa stage wingi ukatakuza nuto nakuiza kwa nundo keza hii dinde ukupe manokumbani akamba aya FM no mukwate no kuosongea ikala mitambo nendo kaambiwa koma aya kanini simwenge hello mutongoi wasemba eti onge hello ERASTUS weta wata na wati data weta Charles kuma ba nenda kuwa manzo nimona avu kinende na nyeno kwa kutombone Nyomboni. Yes. Manzo kwanza kinati. Ni watu kula kwa leo kwa huo. Kalonzo alianza kumbwete. Makaje kula. Na maiga hapo ni hata hii. Lakini waweza kuipunza wewe unaweza kuona yeye sio wa Raila. Sasa ni kula jioni wazi. Yaani wewe mmoja kula kwa hiyo mitandaoni. Na utumilikia kwa mambo katika wala wako ni kula ukamba utaka bandu wangi. Woni maikula ni jaji mu mama kulwati. Mwe bandu onabamwe murona kuwete kula. Ni different ile mko kwa mtandaoni. Ikole ni yazo ngwane mu. Na manzo nozukulu wa ya ilo ya kwa nile hiyo. Kwa maandamano ya Raila mwenda mwaka nake ngoma ni ya ile ya mmoja amerudi soko kufanya nini. Kwanza kwa ndio hao. Nalo ndani watu wa hivi ni mtu mmoja. Kwa hiyo ndio ile lakini na kwanza kula. Kwanza ni ile je sundu wenda kwa kwata ona kwa nini. Kwa maana ndio bomba na bomba. Mwana ndio kana pagine na mmoja wa cutting edge in politics. Yes. Ora mwana ni politically somdo na body ritual. Unaweza kuipiga wanako kama nacho. Hata na aringaza yeka nao. Mimi na. Ndio kwa kalonzo mwini ediwe kwa panda mautikana no. Visual etio. Umuti tekebila. Kwa mba ediwa kajato na jembo kama kwa ndio vita tu. Etio. Haya. Kama nini ndio adizo bingira uida ndo kundu. Na hizo ndio adizo zia kulika na kwa tekebila. Lakini wanda zi ona atakile kundo kakita kutiwa. Alright. Well, ni movia ekatwa simu ngene kenda tumile ya mudia kanini hello yakakuyedukisa nayo kuti kutukiye hello mutongoi hello aya ekuo hello mutongo. Yes, ninena nao. Nena na mgongo na kwa mmoja. Kwa mmoja kipiga. Nenda mongole je MAANZO. Mongole. Yola ila yengo atakwita maandamano. Mtu unavandie luto pake daylight. Ka unavandie ila kala kale mbekizeko. Na chakele vitu kwa makole.
unene tesimaendete maandamano yo makevya matongoji mwenende kama megita kuita mwenende ai no semba no nilatia ngazi na kukomanda ta okay na wizo kwa mukule na mukuli ai nikiyo mangapa na meza kwete atatu maguma okamba nikipepa dolao mwana kya kanzi ya kukita kalonzo nikwete atutude tuchone tena tikendo kie na kya katatu mukuli ai nitukona nibavangite kuendea na maandamano tonye inda ya ndaba make ni monenga koti ndaya utiwa koti monenga ndaya yana moti india mayasya sapa ivingo we ila koti ivingo ya vingo iwe yana tiba izuma kwa ivingo ne kwezi koti la maendie mindone la maendie koti ne koti anenga ni utiwa sapa ivingo na kia vingo ila kia vingo okay Weke mese mazindi nikimete kelile mwanzo na muzinde wakalele kivela andiko kanemata kilime mina yo bone meze masia itineza wike maandamano mo ni mamuyo mo binda neza bukeke manzo mo na iti umwe niangete seneta wakwa enoko kiyo wambua uzuni wa seneta wakwa vamwe ina no seneta wakwa na nengitiyo gwe aya ni muvya muno nondo wako na simu na nondo wa motumani menyu mbetekiritu pikevau nondo wa masa niona sa standard take 13 utwailo mina yu na twe mina babe utumani umwe hai kethi atongo yasu ikulo kwa FM no support maandamano sunita wa Cosmas Ndambuki kumangale kwa sia kuya Barcelona Spain FM wangulo hano support maandamano na wesongya ndanambia na mheshimiwa Maanzo nenda tumine ni wagule mukulu myano ndo na okwame tuki omonde we mazongya teketeka na omonde tangothi myanda tatika ya mwana kanasi utumezuba uaminila kana ibindala ndo ainenganetwa kwa presidential petition ndo aze kubi na nambe mwene kana 2017 ila IBC alile kubingwa 7 koti ni asia kuyana na ukosola maena go imana fire election na honorable Raila Odinga ale kuungama kwa huwa ekea president Uhuru na president Uhuru oselela whether wana siasa wake wawe da ungamite na ibinda ibe na kebethoka ni nundu ndato imwe ina umelile koti etwie na whether ndo koti na twie no tinona pe undu munanu ndu kwetha ni watu wake ndo na iko nini nwaya siane sana kiuma kwa no kinini kinebe ndwa undu andu mana bangita ndwe kwa neno kana besa siasa ni muhimu na niwe undu besa inatumikia siasa ni nakondo au yela mundu ndato inaende yana kume lakini chao chaende kila chokweli na wewe asabe no ya pingwa kwesila nziani sia kwenda kutethia mwenende nile kwetwa ethical hacking nimeze ya matokeo ni tofauti nondo sava ndo ayona nitie kila chako niwe na cha okay lakini yuyube ondonge kura isyo kaike kanwa asyo muno cia presidential ugethe ona andu makwie andu hospitali bado no makuna kula isense na kundu kuna na churi cyo kituma ugethe ya mundu ni wasumbika ke ikula ni cia talwa ke undu koti ya mwa ke kwa bithwa lakini yethe osumbe osu onake no wese bebando akondo yulo maandamano namo mundu lo kwenda kuimaandamano ni munenge mwanyathi ndubinge andu bayenda kuandamana nukatiba kaite wenda kuandamana ki polisi yako na kalata na wa president Ruto atetete ayache ine ndoto itaile tautinda yate anewe nacho kiuni cho kyaile to mulalaka akathezia ngalama ya mwenende okay aitia tina wa mithonaiana kekani watheisie kekasi ndu cionthe kiteneza na ndu mena moyo nake une Raila Odinga mathakarua na Kalonzo Musyoka methia meoka na batingwa mundu ono omwe uthikwo indi AENI nimetitie maandamano muno anje ni ndabitwa na ndu MAKUENI baba ile tienda obinga ki tienda gwika ki na maandamano tiati maandamano ilobi beboka ila tunedisie mwanya wa maandamano tunedisie andu
methielesia kwandamana nä kwithielesia menene bandu bonthe bala mai not a public participation ya muthemba na kenda nake mheshimiwa Ruto akwata feedback kuma kwa intelligence ya serikali kila bandu enyewe we baile na bana na wailete kwikono na lakini bandu nene se azimio ke kingeja weto ni amekiye makosa maingi kila kiwe weto ni FM kiuno ke wetete metsabani makosa maingi ni mameki we ni azimio ndo maza wetangula ni waje kula waje songo ni waje kula waje tuikazi wake ku azimio ni hekiye makosa usimbe umakola kwengai lakini kanu male bandu we kwa siati Saulo ainubwa ai mujumbe musio mono metho ni mangai na metho ni ma Samueli ona mai dia mangoi na juma manda mangoi mono mathira mono na muthukumi za omwe mbona baebe pe mwathani wa ngai no tuthi mwathani wa ngai akatutapia mangoi ku mai la mabigie mwathani wa ngai Samueli asia ono wa mujumbe ula ni iwe ni ngai no no mujumbe wa Israeli lakini abika bandu ngenda na athi aile ate ya metala atabwa ni Samuel ibinda imwe ikaone wa kila kindu ati alia malondu mai mano umuno na la kulio ni Samuel wa kana malondu nikiaje tenda othembe ya ngai malondu wa kwigwa kwipata kwi mathuna mandu na bundu ba wathatanithia na mwathani mutembo yangwa matao na ingi na ata ni cia ngai na angenda na ndu ma Israeli mathina muno ende muthatha wa mwisho esia kuthi kwa mundu mwe amumize Samuel wen ukuni amwathani na Samuel waetiwe kione amwe une ugenda wina kwa kuuza la kale la yebonde banyati tikila mundu wazi amwe imwe ukandiko zumbe ni wetu mundu no likanyu beto ne ngai akangenda akambia kuma mbaye akambondo na tukikiete bathai akane nondu kwenda ngai akabetanga usumbe ko ngai yibetanga usumbe na ito taile ndo tikenda mebango nesa mebango ni tukwikia na kenda withienda ngai ni watu nenga mwanya na ito twasumbe kilabo na ndi muvya muno usune mtoto wa pastor tukezoze ngani kuona amanzo ese maandiko mwana pastor na ndi kulezwa kulona ndo ingi kai maandamano ni une weigwa na zana kama ni natumia madhezi anatumia na chongone kwa kimpe kindu kwangu itikana na maandamano ngalama ya ene zizulu ni thewe aya tiazandi ni kwate no amini labu no malane wa ginyande ni muvya muno bana FM we mundu wa kulia wonu kwata ba maandamano na inde tuimina yu nditumine ekulu elo bindwa nundu mweya ni witikileti maandamano na ile kotha ngikulu kana ne thangile na maandamano nundu wo mweya ni wo waitie mundu eno thazwa kweka maandamano kuna ile ngikulu ni FM ni wetha uileana na maandamano na nyindi ule na maandamano nundu we mweya one na ndiba kondu abata wa uleana na kila ene ndi mawetie nundu mathayo kumia na ije bala ele makomania ngai ebo na kila metekala na ijabu na then matwa yetu metekala me ingita katiba aibo ninaiwe na pe mwethukisho kwa kulia mheshimiwa Raila onekana utonda kukenga Kalonzo amusioka noguo mundu nutonda ukengana nundu Jeremia 11 muzo wakende na tuyikana ngo ya mundu ningenga ko uthi ngengani ubungo ni uma mundu ni na akautumia kunena na mundu ngi ko TV na kukengana na ko ni wia wa andu ala maile kutha mainena ni obo wa ûYÉETEWA manena ni o mekinie neza mayaje kana mheshimiwa Kalonzo niwe wina haki ya kunewa utongoja kwa ibinda yuti na mwezo nganu maluke biu pia nunewa mheshimiwa weta mheshimiwa gavana wa MAKUENI na nende ona utungilela kamba Isaya 10 kana twende no koma ni obambelo ayema na ona kethi wandu kwata mutongo wa mukamba mbau ambako eka kumupua ona tu mukwata mbau ona ambeka na kumupua yu yani ti lazima nduka yu na nduka muendezi ambako olokwa ndanga na njuma lukapio nyenda otabia ate Azimio na ate Kenya kwanza kindu kimoja apata mano ni jonete ona ni utabia ERASTUS ona tibinda kwetho Raila tamu ainena na Ruto tamu na Ruto akamukulia ati
wakau no ni kwithukiisye yongeya andu makwata ngamia ni kwithukiisye nundu wake niwezi undu mundu ucio yawa wathiuthuka muno withie woneka wi muthuku muno yani wete maandamano manene ni kana ni andu makwa hii mundu ndaetie maandamano manene na ticho gitumie ni tikila kwou nundu chu ni tichonete atongo imanena mowele na itu Kenya tikakwati kinene timanya kana kindu kila gitubiniye ni ngalama ya maisha na ibiniye kila mundu wina supermarket wake na Kenya tikwata na tikwaje muno kana ngai nokutwika neza asante numelele kuno zeo edukizya na asia maitu ngai amwekeneza amina na ndi KAVYU tumine okwame tuke I think ondo twati obumbe maandamano ni haki ya kila mwenenthi kikatiba na weta nola ndo nyakunya kwa Kenya onthe whether no thi kana ndothi maandamano kila cha pata ni Mungu na pia kila kingi wala meko siasa ibingo tuandamana nundu angalama ya maisha na atongo yala mekwita na maandamano toilo ikudia umundi ona siko kasika tuika na siyaku ni kondo baile cost yesu yaku kunithia kulengi nola wailokwe na kila kingi ndonya ku encourage na nicho FM waweta Raila Ruto Manzo KAVYU ani ateti na ituta nthi namo ni maile kwikulia yo position yo ni myo nundu ondu wasi NZOMO nao otumitwo kewa thio church nikana boneke bathukie nikana ndikwita ndikeso kutu ala makutu kana ndikeso tianiwa naku ni weka na kiundi cha Kenya maile nda masia isi nundu kenda bo baidu bo wone antie kioke kunwe na baibi india mutu wamba tosio kela 230 doke wola musenda nena mauta mambate no ka mwewe wengi 2027 asindwa ebinda taji gayatu ya thayo so kila kibata ni kwamba kwikulia ni cha ukibo kuituta Kenya okay na cha mweso Ruto ilawa manyeno kwenda kipila cho sumbe ayo na mwanya wa kwekalobo kunyenyekea akekalania na Raila makatembea ena Ruto ena former president Uhuru Kenyatta ena we kwatyo muthenya omwe Uhuru ayumaluka akamutie koti ondo Elisha wekiwe lakini awasa different route Raila ni museo lakini Stephen Kalonzo no asiisi an alternative route ila Ruto nyobikabo ondo onabo kwenda ya kwibithania munao ona pressure ya andu makwo no menda amesokisa na wasisi ondo baili the only person utonya mapicha no museo so precious ya kumwenda it will anytime soon na ke mutumeo witu ndende miaka kende oyamba tete so nomba gona ake sisi no kwetibo kanya na crave its own path tumukwate kwako aya ndakubaki yes ndio malo kilao na ndi timu vya muno usini mheshimiwa Francis KAVYU MC wa ward ya Kinanie MATHATANI ya MC ya Musakueva county na sasa ni vya muno mweshe mwanyonge wa vingoka tukoka na ndi bwana FM mutumia wa ui omwingi muno twa Fred Mbadha kana FM batu mwita FM ni mutaalamu itwa maundu maki uteti na ndi seneta wa county namba 11 MAKUENI Dan MAANZO ni muvyamo no mheshimiwa nondo akuka mwanyonge wa vinguka tukoka twende na onenania
naende naku musese ni muvya munene muno kondo watambanya na itu kumela twambie mwendo ni wava kubesa inya masaili na nusu twakona ikumbini ya siasa ni kwatikila mundu ni mumalo akweto kindu mwanongi wabingwa katukethia na wachumwa twekiwayi twendesie okay ba ikumbini ya siasa na ndi muvya uyu mwana kwana manderesha kwa ile ya mukoni wa visa Joseph Kawinzi ekiye kamwana ni wa maimwetu ndizima mwete ya kamwana kina imutumia na musi wake na ndi director Madam Winnie kanini haya kandika ile njembe yange wenda yangu ile njembe yange yulwa kanini but ende ni wa page ya kwa ERASTUS kidogo NZOMO Facebook nengo kuelezea mbe yange yulwa kanini ni director wa kwawe kumbia siasa ni mubya uno kanini na ndi watele anise na Brian graphics na ndi Joseph Kitakandongoi na ndi kaleko ya kuya radio ni Mutongo FM ni Sam Maunda aikireka na maundu me sawa kwa niaba ya timu isi yonde ni kuendea kiwio cha kwaila tiwanesa. Ino ni Mutongo TV.